enfiensia ni wonsi mo hobiem owu ya no a ye fra no obefa no kwasie no eno ano no bepem nne wonsi mi nkan frekura bo me toba hini meboso me ne de toso enoma fimpino ane aduono miensa ye da twedi ampo ase kumase asante mantam ha de wiemu aye yuru kukuku nyame wo ye na dwuma na so kia ne ken for God and country obi se me bua me boto mo ka ho na so me dia me say for God and country said ya tebia ne tie bia ya ba ya de vimem vikom ye ba be bua dwuma ade ama ade hia akoma mu nsam dwuma die ebrasom say ya de so mu akoma 87.9 ane onua TV esom Facebook ya demo live eno ti bomoden na ka ya ho e wo Facebook ne so ya akoma 87.9 YouTube Akoma FM 879 Rabbi 1 TV or Sacrum TV Papa B TV wamunyina efadwumadie no enkrofo amasom Big Love Radio efadwumadie no ewo Spain OPD Radio Ghana yedem ewo UK Ghana Radio London my mudwumadie no adehye etie ewo ho information centers ne de chawo ena wono fadwumadie no na bebre ewo koma obodom ase eno nti sabre wa biempa e de ato ya adehye wo koma obodom ase wo mo etie adwumadie no atija ewo adwoso abena se na koma musampa club for we ya chacha mo papa pampa boafo ya mo atonsu dwom enchi asonko ene ade mamo na akua se for God and country ni botom nka ho eno ti se de wiemu aye bia wo ha se wo babo adwuma sa so ena anasa ha no de obotom ntina wa ha I want to say for God and country for God and country for God and country yenyina ye ha say evangelist Samuel Mensah wo mo nyina say for God and country ye botom nka ho adwuma ne ho dom said ye wiemu aye still yete ha ye ba na ya bebo adwuma na ya da ma wo hwe yen e wo Facebook as a producer ye Ishmael Haywood enrada ye ne ma mi hye nkomo na say enne ye betu apo ne ahwe ma mi o case ana say oni case ma mi akwa ba biem ya eba o sa de wiemu aye no pa cha nti se wa ma ye vima ye bedajaw enti ma ye vim pa enti mikasa udi ni biem me pa cha me de nana akosua me pa cha okay nana akosua nra ye hyase bobo so a de na do ba ha enrada ye hyase na ye ntu apo yo de me ba ha de maame eye boko so nya boko okay eni sai me maame hwe o maame do di me maame achi no wo UK Kumasi enti me hwe no a asa wa kire mu tententen wo maame ma wo hwe wo maame de odi wo maame achi wo UK wo wura me kirem ne entiase me maame nua ena o maame hwe wo mo maame okay eye wo nana me nana okay enti me hwe no hwe ni mu ana akwantu obi beto me e wo Belgium enti ba sa no na afemi hunu de meye ena me de to abrewa na nim se sesi ano akwantu sei na aba beto me enti meko to mo ne mana mane no mo mpa obi no mehwe wo me nana no see you ampa wo gina so friend dey e ba ne ka se eyeme no se an eno so mfa fon ne mame eno de mame no se mame ne so ko agya no nam san no si di enti anam sus akwantu obi aba beto me no se na me koi se mete se mame na wu a meba ena hwa man kasamum na satam su na menyini sa enti mame ye din no se me fa fon ma abrewa no na medane ma no no ne kasa ye no me hu dom ka kosiye ti akire no san frɛ me na me se oba pa me nya anko ti mehwe no se odamase pa mame me hwe no 87.9 Kumasi wasi store dancer wo de mame afa ne emagum na ba mo wo bebo mu ma wukunu ti wanti me yanwie one we store dan so 2 years and hwa me wie dan no emu ta ceiling biala me a na me ye se me ma dan ne nsei se store dan na sa nya na me de ma edan pa na me de ama han na me de don vi se dwetira wo bebo me no ba mo wo abebo mu ti me na wo bi ana ba ya me ya de wie ma ya wi obeton wo dan me nsu kwan waton dan na wi ame maame no me hwese bi abeka se de o hira so chen ka sei na wo de maame se bia me de me nsom na me fa nkobọ bra me na me wale e won kra me ja wale ma be Kumasi o se me de me sin kra dan ti
oh ma me 10 million na me say na 10 million de me de dan ama no kura no kura me ma ne sei na me so me de sen akopɛ dan o say o de ama sen na me say me de ama no for 2 years ma say watram 5 months nti aka 35 na de abere no o me abere me sika 5 million na me say menye na ye de call ye no san de 15 count na ye 20 no mo de bere me na ma ye odua koman me ma ya on pesu obeti ana o ka che me se me de maka wate o ma me na me share no na me se ma gini ska wate obetua ana me se na betua no obetua ne tabai na o ka te me efiri o ma frɛ no afrɛ na afrɛ me so efie no waton nti abla me lete se me mfirim this month ya me so me ni ba bi fa 20 million nti me ma me nko ha dan wosi wa ma me kokofo a wo de ama me koye enu e kampo nipa o hwasoma me ona me kyeye me koton mo se 20 million yin so no me ma me kyafa wo na so me etin kan me de no ya 10 million na ka sa ya 30 eso kura wo bi nto impo wo bi nto kokofo no na enya kyena tama ye de ama me se me mfiri wo. Okay, producer bebwana eviction notice awode aba no de ato screen so na etiefo ahwe bi na wonsam no em se waka ne nyina si me ba cho eti asem ne nyina ne se wo ma me nua e ma wo hwe wo nana emfishi aduo no anka wo betu kwan e na ma wo gya wa kwantuo no hwe wo nana ana wo mba si fie ana se si afie no wo so wo tu afiri asem na no okay yen hyase wankasa wo maame ewei wono wa firim wankasa wo maame afirim okay nti dan na esi ho no eye hwan yankasa dan na esi ho no eye me maame na wo UK na me kana asem ne dan ono ane dia wono nko ane dia wono nko ane dia nikru ne toma nikru na wu okay wawu enti owu ya no so wo de oto ama me nana nikru ne ti aso so oto ama me nana enti so ato ama abrewa na abrewa ni won ye de maame na me maame ni won afide o so wo beton ne mane ajapade a wo mo papa di ja wo mo no edan ya kan he fancy Akoma FM 87.9 Kumasi atonsu Kuwait okay ya dan krasan ensia dan kransia kitchen room toilet and bath hall ho ebishim anka meme de ne kura atene ho se store dan no nka dan no e ma akasa kura si me ne de oto dan ne ntem o bra me lete e na me se maje lete ina ase a chinchina me nsan na me se oh me ma ni ho mo ko adwuma enti me nti ase enti o mo ba na o mo kenkan kire me a mesan me nsan a wugina me sui ene wo mo hye me ne de odi ani muton dan nyina ene hwa de odi ani muton dan se o de nya hwe me nsan Akoma FM 87.9 Kumasi esa wie ya me je pepa ide koto ho a no ama me de smart ending se me frifio me sumi ni ba bi fa enti media se me maame no wo betua me ka won fa me si camera me meje nya saa ewo ni nkwa wonyi baako na mani abere pa me tu kwan a anka yankum me basei akola de anti se sika fa isi de ho eni ekum no wonyi nkosi ni customer ko fie wembla na aba me ma usika saa no ato me ba 20 million na na me be camera se me matena wo fie eti me mente se me firin kran ba wo fie na me bedi na nsa ne bosumi wo mu no me ntua wo no soka Akoma FM 87.9 me ntua wo kana me hwe yalefo no anka me da bonten na ma hwe yalefo na me ka sa me charge o so bosumi bi anka me ju 50 million stroke hwe nya enough from satam so na me nti sei enam ho mama wale so agu ma wale ne so agu ye no enam ho ma me kuro ya ho be ma ne sei on timi ntina se na ono nko ade bia ye wo no na me nya adwuma bia amoa no ampa wo jama wade entam wo ho na anka bi o jame ho koi ene wo wu ye sika 117 billion da bank me yonko ba na afa because of mo ma minti akanya san kamete ma wale onka papa ni wu ka ma 87.9 Kumasi ye che sika na me ma na ye panifo me ne yire pani so ye me wedding sika 15 million ye de ma me ma ada na esa ba sa ho si an se me ma jama wale anya ofie na ma ameti ase no sanse mo na meti bi wo masum na meti bi wo masum enti media me ma me keti mani abere mani ata kokko wa pa me ne me ma ye nkoda abonten na wo no wo man na dem enchanse dan ase de ebi adan mo beda so mo beda mu no
na ye mo so na nso togu so babia me nsa be ka me sika ni bia me nsa be ka ebi se sika 30 million ne 20 million no ha dan Akoma FM na ma ponte ne sere so ko bu sai ho dan okay enkoma no still amenti ase enti e be sane mu kakra na me ne atiefo nyina ya te ase ebra wo kwotena wo nana ho no na wanya mfie sei me kwotena me nana ho na me wo 22 no waware na me nware na wonya nware ye na me nware wanka sade na wo ye 22 years na nyame anum no kwase na me pamade okay ade pam sabra na mama Kate what the Kate dey Kate poku kankam e dey di pa na nkrofo ade frɛ no Kate sabra na mama Kate no UK no no UK no watu kwan ne kɔ no watu kwan ana na wo so anya 22 a wo Ghana e pamade na me pamade e wa 87.9 Kumasi apart from wankasa wo mame eno mama Kate na wo UK no wo mo ni anuanom bia ka mo ho wo mo ya miensa me mame na wo Ghana na nsu ni nuanom kraka so nhwe mame no wan fi adentia obi nim wan fi me mame nim pon ono wan fi enti wan fi no na me se me de anya hwe mehwe men kase bia de asi enti me da machi okay enti mehwe ampa me gina me na so mehwe so enti nyame anum no kwasemi ni me maame na yes sam ne ba yes bam so wani abre pa ba be say yes story no na atiefo te wo yaw no ase eti wanka sa wo maame a eye ne maame wo de nka ye nana eso no de wose won hwe ana maame Kate so ati akwantuom ye no ka ho biem no so won so ti akwantu UK ho a ono so ti akwantuom na je sa mo manyina so akwantuom eti maame asefo na ne wo ka ha wo na na ye pani me da bi mpanifo me ma me nsa wo ho okay e ma ne de me na me ye pani me to so pani ana wo Ghana ha eno ntina ma uji tu mu se wo ba hwe no sabra wo maami anka hwe wanka ho hwe me wa dance bebre sister bia no obre abrewa no kura sika me wo kaje ti auto pampers abrosan su bi me si me won nanse fo be entam ho de me ka sa wo maami anka hwe a me pesa me kire se maame na kaye ne maame wasan ko hwe no sa etina ne bojo so se wa wo ye nana no wo mom na akwakotena wa kwahwe stroke nipa na ne bojo so sa sa be na brewa ne tibia mu ti sen na se sole ne kura de ne ma no na jojo ne kura na woda fa ko na wo jana na igu ne ho na tiefo awie wo didi afa chame na wo jana na igu ne 22 years ya na wo sha ase sa wo hwe abrewa no na obo diaper e maame anam so kura ma that time no mai bi kas mi ko chia mai bi no so opeme enti nkomodidie ni mu na me se me ko ba bi o na me ntimi ma ho ena o se ade na me se me na anya stroke sisi ena o kire me se me manya obi na me se ye se entini bo ona o se da bi me nkoso ame papa bi o ye friend Anthony Roma sorry da no na me nuwa na me ne nkasa mpa me ko ye one papa ikasa aye ma ne be hwe me nana oh wudin be 1 month me nana na soliti we o kasa o ye bibia me de ni di hospital akoni abasa wa agogo ya agogo die adama me ni wuto me so no ma hunu nurse ni doctor wo bia ampata me se ma me no kra de maye no ni sama agina ha wo su shira me nti minyai so okay enti nya me ani eti sabra no na edan ya asese a yetwe wo manso sa dan no mo si ana no mo nya hyase kransi na wo mo nya hyase ensi enti me ba se me nana e ka se enketi a ma fe obragana no emu honom no na me nana nwui enketi a ne ye hwan ya ne ba Kate no o ma mi Kate no yes okay enti bragana be hwe me no enti obaye no a obehwe no no eno sina na wa ya ade pa me hunu die me yo iso se de na maame na simia si asori atena se aye ni bibia o je ne ho odin osori koba no aje ni nsem eno osinye yenye sa ade ne mame omonye ade dan no emfa mame etino mu si dan bia kra no mu si enti nanim na ye start ye foundation ye bibia akotene be na odi ye wodan ne ho se akotena medi ya ni se me de memeniama ekomu pa de aka no ayamia eniama ben na kai ya wo ko mu toilet tiles cement blocks anwea ana chance da ma twe valanda abe enimu kakra ma ye ni nyina ma ye ceiling uduru dan ma hu sampa edan ni enti dia me de ma no tena mu no me ma me ni di onu ni sika bre no
35 odi abre no ama de obeto fie no ga ne say bla no mo da ne sika na ma de obeto fie no ti se won da ne ye ne dia ebra wo sha ase se wo hwa abre wa no di mfie san ansa na wo be kukuru da na si ho oh di mfie be dunum ni dunso okay na just dan yi kura de be 3 years ni mu ani e no mo si dan ni wie ebro de ebe 8 to 10 years beba 8 to 10 years enti am bisa sare sa wo so hwa abre wa no 20 years ana pesa be hu time a dan no wo sha ase ne time wo ti wo sa edi free home say time a omuti wo mun say free ho ne die esi Akoma FM 87.9 esi wo be 2 years me bisa sa kire say edan no say ye de adan kransia de woni abrewa no kwa monkom etimu wie no omo ana omo tim no no mo han dan wana na de dan ma wo mo han na sika na ko hwan ho entina me bisa sa no ai eye no kure na me ne me brother na abrewa no ene ye ma ena ne atitimu Edam pronsia no mo afa bia ma han da ablewa ne ti ase ne de ne adibi ma han ne de ahwe no dan krase na mo de ma han oh bu ha mi bu aso abako okay enti dodo na de abusua na mo titimu but ebi wo hon ma mo tibi ni ebi ma han na ma me keti ya we se wo de dan bi e ma han o ma me ti ase nti akire no wono abetu wo mu nyina se me enfa edani bi mu ma o se nipa ba kwa na mienu nto mo nyina na ye hwan mu a o mo mienu na no mo tifie ho nipa mienu na na han dan o mo tena wo enfidodo sen obu o di 2 years obu o so a 1.5 year obu o so a 3 years sabe na mama keti ya we se ne dan na o sima wo ni abrewa no wo di ama han no ya we wo gi tum se fa ma han okay afa wo na wo ti abrewa no hom ebra wo time so ye se wo pese wo ware no enti se be na wo ne be ma wo ware no ekoye a afedru ba bia abrewa no hunti oja wawade se de wa wo kan ye no me ka che ne sesisi a ono ahu se me na na wo nya stroke wo shia be ma no wadi mfie sen no ewo 28 ana sene 28 man shedan hwe wan shedan hwe e de wa se so de man ke nrem fie e da e break e virginity nyina ye kai Yesu sa fichire ne boru bam fo ni nyina ko bi akai skini nye papa za e don kai time a wusia wura oh me kai de eno de me 2nd November wusia no enti bra wusia no no ma ne te ase se be ma me te bia me wo mu onie me ma me na na bre wada de me na me hwe no e mo ogi tron mu ai me ka kire no ka kire me se oh se stroke die enya yale ye nsaye enti se o hwe na nhira kora na ubenya enti ade no de eno agina so jawa wade enti afi no wo hwe a me se na enema mu ya ye dine kakra bibia je se o ware wie na ba ma ne te hen na so te hen o wono kra po tu bai betena me nche na sa wo sa ware no kunu betena efie ho mpo e ma me ne kra woni no okay e ma wo ma ne nyina fie ho a e na wo no me ka se bi kwa na ba ma ne wo baabi e na wo baabi mu nyina mo betena fie ho e bi se ba ma no wo wa brewa ne hwem ne ya sa ba ne nyana ma me kete so ma ne wo ai busumi bia no no ma no kai no ma no sensen busumi sa time no na ye 5 million na yiska sa bre 5 million na yiska to a ene kura million no boso me nya small money yiska pa okay ebo susu a na 3 etutusi okay ntimani ade nyina so no de bra me gidi se no de ba entoma na ti obi ba ne entoma ba ko mienu bi de no de abro etina se de bra o maame okay me de se bia wo de bibia ba se bia phones eni bia ntade bi dia eni e wo ma mi bi okay eti apart from abrewa ne hwe no wanka se wanso da nya adwuma bia abrewa na wo hwe na o maye sei me pa cho 5 eti abrewa ne hwe mu eni wukunu mu a na wo de hwe wo mayi nyina okay eti na wo ka se enam abrewa ne hwe so e ma waware ye basa e ho ne kirem de enti ana me ka sa nse e ba se afi maame ne ho ye no na kwafo mama o e ba se afi maame ne ho ye no mera ahuntia e ba se afi maame ne ho ye no e na papa ne ka se maame ne ho ya komu ofo so apata bi kamen kotenem na kamen tonwade e na me se na me kotenem na tamben na me gya ya me ba be ye aduane e no no kwa so so tifie o sa no
basa ono so ya na okomali hwana komali mikru no okomali okay nti basa no a na se bia wo hia bibia na bibi ye no a yale ewenya de a na nkura nso ni fie ya no mkusku okay nti yale ewenya de ye wa nipa te ne ho firi ho emfa ho se wasole agira ho a won ante ende nyame aya ade na se me koton ade ne di ende mwame mame ntena se na menhwe no ti afi di be bosomi na ne life na sesa amame ana me se na die na nansen wo yinti mu ana osolo kra me so ko mame okurufu ma sa ko ba ho si me nam so adakro okra me so ko 2 days na o ma fi ana me se sa ene ne baby o bi oba obekire me oba na bisa ne se o ko se me ko mama no na me frɛ o mama ana ma me bisa ne se da kwabra me pesa me ne kasa ana su wo ma ho ana me se no awa ma ho mama ne se da bi ana me se no a ugidi oledi o se da bi nti wa na me se mate na mkate ne da speak out o te me nchensi ene me ne na kasa sa no se meko na krampo no makandada sa wo mo wa me ntimeko ene se papa ne pake ya wo de ko be ma ne kasa wo mo na opeso o kire sen ense o se meja bibia bo no so nchene kora sebi menya me menses kora ji se pad ana me se wa hunu se me na na ebusu mi sike enye da bia na ye de breme eye bosome enti se bosome na so a me mebusa pad bosome na so a me mebusa wo nchene ayo enya asam ketu na me kan say you e ma ni ye gidigidi ma me ni mienu pia bonten kora efimfimfim kwa no kope ka be sisa ne ma ne tupa onye sure se wo de abrewa na ye care because na opamade anya hwe kora na de pam de enka wo nkwatire efie wa wo fie nka betimi atena ni mu aye ne kakran sabrewa na wo pesa obete wo afiri ne ho a e ka betimi apam kakra ka na de support be man wonye sure se abrewa no de ne ye care e ma uja wo nyina gu be ma no so no ntina uja wo kokoye no enya no ntine ye ba ye de na so no wo de ahya wo charge no mu se enam eno so ntina ma wale aha nti pesa ho ne ye te ho ase aha ma me ane de no kre ade pam no tama na me pam ade no man hye den sua pom me ho se ma pom me ho se yale ne be chi abrewa no e ma me briki enti amana ma fa anye madwuma sa ne koye okay kenya sa dia ne nka efie wo kran sa me bra me di na chi se ono opamade okay na bodwa bi nso bodwa na mama dwunum sende me ye no kwasemi ni eno no so no wone man kan bibi sa wane no wan kan bibi sa na wonim se be ma na wo nkranum e wo so ba wo ye bibi na de boa be ma no na ma dwuna ne se bia bosome ye de ablo wane sika ba no na de ho ato abrewa ne sika no nko aso na chese na wisu adru some bia 15 going ya na sana ma chop money wono okay ti anu ntina be ma no eja wo ha okoye eti abrewa na frim abrewa ne firi mu no ana ehya asesa afedi o mo se abrewa na firi mu a tu firi fie ho anasa wonu kuna si fie won kranti tu ko fie dia hinti no mo gira so se firi fie ho wo mo se wo maton dan no me ma me no waton dan no amani pa foforo okay unti waton amani pa foforo no aye se skanka ese wo de mame na me de kope dan na me di bi hye me brass no enya se scan no de mame sika wo de mame no ene de wo de ma tenant ni nyina aka ho a 55 million no enya ne sa ne dan kro ka me bonu mu no bro 100 and something million na sache what on fa so a de ode ma rent na de ma mfie mienu say san 20 million 2 years what dey ama high how many years me dey ama nipa ba ko penetene mu ma ne tam so ye obi obeba na obetua de aka no balance no wonya okoka wo se fama lavance ma me na aye ntokwa obehu no asa ma so de correct control nti gisa ode ma obi na waja nipa ne balance e de ama no sa ne koye ene se bia ma sheda agere money abrewa ne free mu na di mfie sen 87.9 Kumasi 14 years oh yes na 14 years ni eti abrewa ne free mu bibia na wabra bo na wutimi nya bia 14 years ni abrewa ne free mu no e de na wo try say wo de abrabo ne be ye biem oh abrewa ne free mu na me kokodi nkra ne de ene se di menya we ya meton de menya bia
me so ma enya bia meton ena wo kan se wo ma me se wasi fie won kran enti afa de o mo pese won so so wo ko fie wo fie won kran me ba cho debi woni fie bia won kran debi na me fie bia won kran be ma na me ne tie no ukunu no woni ni fie satam so de na me tia wale asinti nam si mesifi o kasa idi asafa di e ekofom kra edu ba bia edu ba bisa wo kasika da bi edu ba bisa wo kasika sem no a unya vem de kasa but I say edu we no so a so enti nyame yanim ne kwasem ni be ma ne ka fie ya woni wukunu fie wo chefa wo so wo chefa wo mana wo chefa wo me pa chan wo wukunu fie won kran enu nti no mo si tukọ eho no na de nti na wontimi ntonko ma me say tu am ntonko ne mintimi ntonko ne say papa no won say ensensem bebiri ana mama betene fi okay enti se ma bana mi nkobi masa akọ gemani so kra me yakum me ba wo na me nkobi mu a no waton wo dan ya me nka sa wo dan sika ne bi na me pe na emu me kana me born dan ni inside no dan ya mu wangu me ma yeso so no waton a fa me dia na ma born ma me na me fa nkọ pedabere 14 years abrewa ne free mu ni nyina no dan no se mu ana na wote na me ntim na wontim na me won kran abrewa ne free mu na akọ nkran free mu na me free na free fie ho kọ nkran eti ho amuna na ti fie ho ande me bra o bra na hwan biem na menua ye life na mo kwsoa de ma han na mo fa ma abwa ne ti ase na ma me ni betu wo mo ya fa ma mo fa ma enti 14 years ni mo fa ma tenant bia ntena mo biem debi na won kran time be na wasan ba kuma se afa de o mo to afiri edan ni mo no o ma ba kuma se aba be 6 months ni busumi nsia mu ani no waba na se de wusi ka se wunya ba bi na de na ma dwe yam se bia dan ni mo na wote dada nyina mu na wote na afi o mo situ anya sa ne te de ono de ache me no me didi hu se me hu se ma anya adwuma bia enti we ya na me de ma han ya na dia me de ya ala se me nsa be koma no se me nya adwuma bia me ni soso ya ye no operation pay okay enti edan ya ho ana me didi enti se waje asa afiri me nsam a se bia wo ma me ni ho nti uni obi a wo hwa no na se wo na wo de ya no waje wade a e ka ma bo ni inside ne de fama de ma me okay every say nipa na wo di scan kura ma no utua ma no de oba ton dan no kura aba beje scan say wo de ma ono so rent enti senka said ye edan no no ja no ho a wa wi am fa ma me sa na muti an ko mo beto dan enya siesie ne ko mo besiesie senka scan no ko mo beto ato ne ma siesie enti so what ton wo dan na fa mi sika me di siesie dan no no fama me on fama na me nka se wo dan sika ne de mi pebi okay na me so me mfa nko she blast sa anya sa de o shira so ma ono kra wa ton aka no titi na me de ba wa ton aka dan nyina yo shira so ma ono adansefo o ho sa o shira sa dan ne so ma oh me nua krampo ne de to ame de so me nua be ma me ka so timi fi me de to ame de so bi sa dan no de ana me se me se de me si aya me dan no nya sa no no ayo ne de no so no so de be cha de a ono wo ya adwuma wo sa epamade me so me nko na maba mani so ha me my recording we nyina de Akoma no mani so ha me nko ana maba enti dan ya ho na me hwe ya me ye ya enti se ya me sabe koma no wa hu enti se waje wade a de maboka wo mu no fama de ma na me fa nko hye brase na nya sa se madani akola foforo aboa wo so okay ni bere me to akwan kwa kire ni bi kayanku me ba kamanyina drise so me manyina kama so mko wo mo na ye adwuma hwe na wana na kedo kwa broche brebi a friend is lebo what asquire unya visa no anko unya visa be John passport or the free over street unya visa because aso sa me de manu aka sa me de wo kwa broche ana so se wanya visa ni nyina kan na da me bra me di na chi a me ne tifie hoyi na passport ni di ho 3 months bi se mine no ono wa citizen wo ho na ko be fo akwa wa na dabi no wo say me ma me se de si aye ne mo no na ma me ton sa ase ne yi annuanum ne ntu osi edan bi ma no no si ne ni panyina ne betimi aye santi no obe fa ne baba akwa ti wo ko no obe bie mu a ga bi wo se me pa
obeje ne passport di aba be famako ampa so oye passport no da menua no 3 months. Yes, abre we yentia e no wanko. Yes. Papa idi mi ko meko china. Na so we de kai ona no wana. Say ona na. Eya me nana. Eya me nana. Eya me nana na nti na me ma me ne ka o say me ne ka ne say won tua me dan inside ayi ne ma me. E dan inside the kasa no wabo. Me bo 150 sa tam kra no nyame anum no kwasem ni. Me nsa e dan ye beton a anka me de papers ni gu anka ma fa ankonkra ne yete obi fie ye ma fie ho hye. Ewo ayi dome run about ho no no. Ho na ne yete. Aka mi jano wa ha na nke na mi gina so di ye mi bibia na se be kokoto na warranty be bodan no a warranty modan no do mo fa mi sika ma me enya sa pa de afie onipa ntena ho da afie ho se nipa betena ho a medi machi ama me niam pi abo me ma me nya se na mti o obi ohun me o TV ni so a omu nim me no me ba untimi hwe mani me kwa machi na abehwe what ya say na se nde ufri so ma me ni ho na nanom so na nkanya me nko a ye dɔɔso a wobetimi afrɛ obi mema ma nyina wo ho wobetimi afrɛ obi sɛ wo so kokɔ hye ma me sɛ ɔde ade ba Ghana wo nkyɛ enya obi bi wo ma obi abi enti that time no ye sɛ nka wo bɔmɔdene asikyire mo mu hunu sɛ ade we me ma mo do hye ma me na me de bre no ko bia ni babere ebe pɛ sɛ ɔbɛboa me ahwɛ ma me no kanya ne se me chance ba yi efhiri mi na sabra na ka utwi fa mu na akwa wa bro kira abrewa no ka obi enhwe no ko beda wo sa wa na ehwe no di odi machi e krampo ne abefa ne ko UK na se mo fie da boga fo fie ma me aboga fo fie ai dunia obi akwa no ayira na chi obi akwa no ayira na chi obi akwa di odi machi se me ma me wuye no akwa 22 good years ni nim baby o wompo me ma me keti ya na befa ne ko we. Okay. Uma make it. We see UK and our UK fa hina poti na anim so. The crew was so proud dem ka se. The property was so dey wonim. And na ne kasa ya ne. Ya ne na kasa na so ye nim se dey abrochire for ya na omo adwuma ne shift sem no. Esi etie bra na ko benya ho ene ya kasa no. Sa bra no na ye so ye nhye program ase enti no wono so akire mu kakra me ache ne bi ade ato apa wa so a ye bebo na uma make it nso kwadu ahodo a wode abɔ no na no yi a wono so de man nanka ne kondo pa so wono so ene ye be kasa ne nso unfortunately your time no ene wono so ne time a wode ye adwuma wa abrochire no ahia ye nya ne kakra ya ye bɛbɔ na wo nsɛm a waka no wono so na no yi a wode aba no wo so wate bi nti sɛ sia no wo sika sɛn ɛna wo de afro ma make it nkyɛn me so ma me 150 na me de aka me na me de che no Mama 150 15,000 now ma 15,000 abenya baby ada sa wo so ni baby da ne de mekwa akɔpɛ dan wa akɔpɛ dan ai select ne time na so nya sa bla ne see a police for be ba be yi me ne ma to agu okay okay 15,000 now wo sika sa no so de bre wo sika sa no de buy or the 55 me pa try eno ne ye hwan dia no o ma me tenant ne 35 and am so o blame me 20 tenant no 35 tenant no te hwan dan mu dan na me ka se me di misika aye wo dan ni mu wo dan na so mu shira so ma wo no e no man say 3,500 okay e no the 2,000 amount it say na wo ji aka ho o ma me 100 o ma 100 and kan o ma 100 aye 120 o sa wo ji 150 it o ma 100 and kan 20 na ho okay yenti o ma make it nso nsema wo kan Yempesa mchele se down so the family mama the fortuna they 3 sisters and sisters and I yele bano we catch we say one one come mama now one she was down ne try say me see akateria ma for am say dey be ya o be be you kakra ke no mo nye bia ko ma if you run to be honest the bar means now hotel na da hotel na me da and also ba o bet na o ti dan wo so si down on plan o ti dan tan do be bia me time no me tna just feel mental now o bet na o ne ba me ba ko so ti ba no da o no no me na tna 20 years me you no happy me Patrick family empty some people see couple and say go and no bit so I go to me
honestly, honestly, we are finishing the and really later to be Casabi. We are Damas. Just so, about time it's your mom, and I would have down Mocha. Now, Mr. How about the one million of a year? No, maybe not then. You capture so, that is it. Honestly, we need to be upon you. Honestly, it's a matter of what. Now, I said, you can say, any why. Only the other was there. The monochrome, my own papa, we are appreciating me. It's anyway, the 3 sisters, why can't I have one person with the man in the jacket? In any case, now the 100 pounds a month, Akoma. Akoma, or the one man. And I want to tell you this. So, and you know, me, but the time she was in them, or the floor than the man. So, I'm sure Akoma Munsam, Akoma 87.9 FM Onia TV so and I de esomo Mami Kate ya wo UK. And I tell you, adwuma de makase producers no behind the scene. Wo mo na ye adwuma ne kase pa. Eti nana kwia koko ewa ha se na wo de mami bo nkomo boy. Unfortunately, na kama many person we ni ho ano na so sa de moteye se wono a kasa ne timer wo de adwuma ewa amanone no e na amo ama yentime ene no ankasa phone so na kwa ba mejo so adwuma ne de mo na mo ye ne kase eti nkomo idiem sa wo de ma me ne hyase bia nsana ye chi bia gu apawa so ene ne mu na ho ti wo na wo ni di nkomo na ma me ne sesan yo ama ye chi atiefuo ye frɛ ye Mami Kate na ye ne na bonkomo bebre o se mami eye ne ba ni nua ba okay enye nchen na ono no nim se enuoma nkoyie e na oni ni kunu nyina e ba betena efie ho enti enuoma ekọ nanimu nyina no enye ono nko anete ho oni ni kunu enete ho nanso wona na yare e na wo so maame no so wo ho eno so nya nchen enti wuti fie ho de omuntumi nkofo obia se ono so metena fie ho bi efisa woni unua mu nyina na ti fie ho enti mu maje efie ho afa mutimu ana wawo maame so ti ase na wo mfiri mu enti se muti wona mo hwe wo nana na wo maame so wo ho de a na chese enchen enye nchen yakofo wa firi ba bia ye de aba enti bosumi bia de na sese wo ye no ono de na wo de ba onwene se di nua ba akọ wo ho e na ni nua ba akọ so wo Ghana ba akọ so wa brochire omo ye 3 sisters o se o ma no ye miensa enti omo from 3 sisters enti ade bi omo ye bia no omo kan bom na omo aye enti ono de every month bia ne 100 pounds no entwam or say every month bia no brand say 100 pounds mama ya no kwese no bro 100 pounds okay na 100 pounds no am say you convert ye na nya 1421 and Ghanaian cedis okay tam na ndru 5 million oh I say every month bia no na or the 100 pounds ne ba and na phones or the beba entale nioma because wo fie ho enti sa nioma no nam ni nua ni nti no musu mu wo fie ho ni nti o de sa nioma ni nyina ba se be ya ho nya dai enkyere wo enti se wo bibi ya wo maame wo ho wo betumi aka a kyere no na emere ko nanimu efie ho no ontumi ntina ho wo so wonte ho ne maame so afiri mu dadaada na efie no eda ho enti ono no onim se wo de ma han nanso mmerɛ tenten mu nyina no wo de ma han onkasa na eduru mmerɛ a opese wo ton efie no eye de efiri ho na wo baaye no wo di amabe o se wo nanani kra wu ye 20 years ni sa na okan enru yom enti yanka no 14 to 15 enti yam for 15 no okay and if o se 15 years ni una ade dan no ma una ade fie no ma han a wo je ho mfa so nyina ena na nsia wo ka cha o se wo ton wi o hwa na asa ade ma han 40 million wo ji sika no eno wan kasa ena obetua sika ne ma
wato fie na wie nti na se wo twie sika no ma de oye de oti fie ho no enti se sika no kra na wo wudi kan gye no wo de ye den na se no so no be 15 years na wo de dan na ma han nyina won kasai wo so wonti fie ho bi wo tenkran enti sa sika no so wo de ye den na wono ase wie no sa no ayi 20 million ade sha won sam wo ma 20 million 87.9 Kumasi o de so me o ma waje oso ma 20 million asaya de aka ho se ne ba no enti ono no ohunu se wote se o beto ni fie no ana wo sa diri mirika e de abema han asaba betena ho se wontu mfiri ye de fie nim enti se sei pa no pese obusa se e de pa na pese wo ye efisa de se wo ye se maame ana wa ya ma wo enti se wo so wo je se sika bi a wo se wo de hwe ne maame dada na efie no 15 years na ade ama han ni na wo so check sika no e ma no na ono so beje ne dia ayede afiri mu enti dia aka ne pa dia yo ka we a watua ne dia 55 million na ode ama wo ne dia enya dia ode sika bia abede e be ka ho se enti fie ho ne dia tu waton enya sa e dia fie wura no dia ne eya ne dia no so wono waje ne sika awi o enti dia ya ne dia no ene o be ba bedi se we yi ne nsa ayede e frase enti ho ne dia se wantu a ya to nfie no obeba abeje afiri ho obeba abetu afiri ho bedase mami nti sa me mama ne kasa oboa de nti a oboa ne se wasi 15 years na me de ama han saa no na dan kura isi wo 2 years na wonye ho adwuma ensu otobo no sei mama utie me pa esi wo be 15 years 2 years ensu otobo na sei nti wo de ma how many years wan nti nipa ba ko pe na betina mu for 2 years eno kura ne nyese bia se abrewani wu ye 15 years ni wa na me to aso 2 years na chi ni kura me ba ho kakra na magyae na asi ho me ba ho kakra na magyae se sika ne na dem ana me dia ye na to once me ba ho kakra se bia senke na me ba ba ya na ma behye na makotena se bia bo so me na wotwe mienu na se menya bia cement ba ko na mato eti dan dia memfa ma han se de ono hunu nu se me se ma ye ne dan sa o keka ne nyina bomu dan no emfidodo ade ama han sika se na waje de free dan mo keka ne nyina bomu dan mu friends dia me wie ya meje dan nu sika ye 20 million afiri wo ko na me ka se so obi betena mu a ne tam no enso wosesa fa me sika ma me tiji se bi a wo de ma nipa foforo no waje ni sika no na wo de ama de o tu no wo ba ebi a se 20 million 10 million 5 million no adi kan de ablo wo se bi aka 2 million aka 1 million e da sei wo be hwa ni mu apa ho a mre bi sa wo bi je eno me free nkran e na me bai na betu no e pe wo bi e de ma no na je se ma me yi e dan no wontim se de wo ba ye wo pese ye tie ase se e mu na wo tie e na wo ma me ya ton a ye tu afiri ma wonya ba bi da no wonya ba bi na me bo a e dan no wontim mentim me ba nkran me ba kuma se ade abusumi nsiani but wontim wo de be ma han a na waje usika na wo konkran yes na tie na me pa kire se enya edan no nya ne dan na kire se wo ka se menko no enya no me pa kire se waton dan ne dia nya se sika no nti se de wo je wo share ono ne sika wa de ko siesie wo no ne dan mo no 150 million and dia na to dan kura sen single room ana toilet and bath shim dia na wo ye drew 150 million me tortas ota closet your friend say no na de ma tiles no water closet cement blocks and chance nua na dan esi wo na wa ba hyehyɛ ye bibia de si wa na na ewie na akoye mu adwuma na dan esi wo na de aka nyina me hyehyɛ wo na ukuri so e bo so ye bibia but wo wo de ama han me pa twa han wo de ama han how many years me de ama han ba ko 20 and esi me nsem how many years 2 years first one na akire kam de ma 3 years de on na metu nipa foforo ya wotimi na otena mu for 1 year nti ho kra ye check ya wo de ama be 3 e kwa kan ba ko no kra so se ni time anso ba ko ye 2 ba ko ye 3 5 years 5 years okay well enti sa 5 years no na de otimi sisi e ono ndio
nti ona o ma no so da so tifie ho bi o ma no da so tifie ho ba ko me ba panin o ba panin wo se Akoma FM 87.9 Kumasi o ba panin wo 28 nti that time na o ma no da so tifie ho o wan kran o ma no na o da so tifie me ma no di o mu nyina me na o mo won kran na o ben no no so o me nchen won kran na ne yere wa ha ne yere so te hin ne yere ti dom paase ne yere tifie ho bi na ya wo bedako enti eba sa no e na oba no friend say on tiapo e na ma me ba ne say free nkan ba ha obin no na me no mu nyina e na wo ma me ne saka asem bi se de na nakua wonu wudi nkomo no say wuti se o beton dan na wudi mika e de dan no e be ma han e te sen ene de obo na me de amadada na de amadada e ti wudi ma han na di sen ansa na ma me ne ton fie no fie ne de na ye ton ene de be what kind of be 1 year kora pa ho ne ye ton ana de ma han na se ne de me bi say asem kro na wuti se mo ton no ana de ma han o da bi na ni paniti dada okay wo na ni paniti mu dada ana no transfer ma wo bi ana me friend ka che ne say na da dan no de am wo bi na dan so ye ton nti ene sa de nipa na otimu no menimu no me Serwaa ana osi ne me mpeni sika man nam se mate ana me de ma de otimi sisie na me chi de sika man ebi se wa obeje dan wo me ho no wu tu wan kan che me na ososo de ama sister sabe no na wonim se wo ma me ton fie no ana still transfer na chi nyina wo sa de ma obi foforo ana wo discuss say na ni pani sika wo wo discuss say 40 4,000 84,000 emu no na ma me ya sa braw 3,500 sa fama nipa na waje 4,000 no mebo a ana me ka se 4,000 ma nye ni se me ma jiska e wo me ho me je de balance sister no na sister ne sika no so na wo han ho sister ne yo ye balance no ni sika onu sa na obi tim sa ana me balance obi sa na me ka se obi ba on tena mu ma se 2 years ne nso me nipa ba ko pe okay Matias sa de na tasi fa ne sa wo de da ma obi efie mienu 4,000 waje usika dada eta no de waje e wo ho yes eti sa me ma betene mu na mama 4,000 na me se me tu a na na akua ba sanya de waje na ade ma me o na na akua de no e na waje eti de wudi nka je no na wai sa waje na me ka se ndie maje na waje eti wo ya transfer wo ya den no waje 4,000 na maje okay eno mu na mama ya sa bro 3,500 se sa fa twa nipa ne ka na nipa ne nko eno da benye ho jesu yo na na ku ya bekum yo koko unse nsem ne bi wa ya jesu ahyemu a radio fo ne ense yo ano no se de wo jesu yo no ya jesu yo ne okay Matias no unse sika no wasom na ya di we ne ba nso wasom to wo waje 4,000 awie ana nipa ne ya transfer na chi de osa ba mu no wasan age ne de ama obi nti 4 ne de waje meboa ana mami ton efie nyina awie no wasai 3,500 say 4,000 na waje no saje nipa ne sika ne fama no na wontu iti na we kura metimi aka se 5,500 ya mami di bro ni nyina kura ye wa sika enam say ye wo ka wa burato anana na woni nya ani de minim eno de no a ani de minim se men ka se minim ana me se wa ma mi mu won se me ka se wa bra mi mu 55 enna na me ka no ma ba ne se na wonim se wo de dan ne ma han yo wo ka se wonim a honom soso no ana me ka se nya ne kure so ka se wonim se dan no me de ma han a enya ne kure e memre bi kura no wo fra makuma me bra ira me di na chi e ka che ne se e dan ne de me an wo de a che me na wo mpese eja wo be ye ni he ma makuma no fra me phone so ka kire me se wo se ma ne mo mama ne na msu na se me ya wo de ma me no ka so wo de a cha mama da ase na ni se efie no ne kunu dia wo de ama ne mmade unim da bi se wo ka so ato ama o ma me unim se efie no ne kunu dia wo de ama ne mmade ye ne mma ejapade ene dia me ka se minima na ye to na wo yi bi chem o de che na na tie me o ka se edan ne die wato ede ama wo ma me okra onkro bo wo ka se wo ma me kunu
na toma na si eh si wone ne yere omo ya Mr and Mrs and obi anim say anakwa ne kromo ya Mr and Mrs nti se ba ko nya de enya ba ko omo dia no omo so mo to ama aberewa no na omo ma me ko chinchiniye na mko hu sa dan ne e frɛ wo mo na omo ne fiewura ne kasa aye amade ma me busa ne se o se wo de ho na che no no na me kasa ne ma dia enya wo ma me dia enti ontumi mfa anye de enchewo what you say nti ade che bi wo ha obo letter de ma me pa cho de ye ntumi ntwa asase enchen enuru kwata kora o satam no ho no sa no a wo mo asifie ni nyina awie nkase ye de ho no dan kora ba ko na esi so no e de amaw se fa ye ntumi nya ne sa satam no na onye na adwen se obeton dan no enti na ma ni si sa edan no ho no de ma me na koko no so koko na me ka se ono no omo si 20 million mabona mane ye kwa wan kampo se mafre no aka akire no maka ni nyina akire no na me ni kire kire nti wo 20 million nti wo de be ka ho na ye say 75 million ana so ton koko ne be ka ho na ye 75 million ana nti aye 75 million say nti say wo yes mum sa nti koko no waton wajen sa sika dabi ento obi kura ma ho na mate ho koko no so uma me na de ma wo oni me ma me akasa dia enuafo ne dia na ye dia ma na ye dia ma wo ye dia ache wo nti na ma me koko mu be oze enye koko bia enye mum bia koko no be say hefa koko fo no be say dem ha ya koko fu me say on sa na na kwa on kasa no ho ahyase no nanka o mama gina dia but ye hyase bisa ne nsem asa nioma ne bi ya ye me na kakra on so kasa wo de dan ne ma han no de hwabre wa no wan ka say na ma me ne brawo £100 ana say na every month bia na wo de hwe ma me wo bisa me say ya wo ma ne ye na me say obusumi bia wo de sika ba ana say ka dan no ho ana me say eti ahi na wo de dan ne ma han de hwe ma me no tama ma me tia se ne fie ho a ana afi so no etoda bosume kura ne nu 50 na ma me ni sika se na that time na so ma me tia se so ne de ono no ontifie ho anka wono no ontifie ho bi akire yi ka se wono so ma me wonum se wo so ma me na otia se wo so ma me so nim se ono so ma me ye de eyare enti won di job akokura mafie ho ma mo se musu mo mfa ni di na wo na ate efie ho enuafo no so kura miensa ye yan ticket kura free ho a ba ko so kura so saka ubaka sentro na mo se wonu ani nua no kura mo de mo sa wonu an kasa ni nua no enti ama se mami person che se ohwe ne nana na oje hu sika ma ticket hu se eno hu na oje hu se bia se anu so se eno hu na meji sika okay me de che na emmomu no dan no kana ma bo no wo mu na wo ma nya dan no choma sa de ma han no se me susu mi ntimi mfa nche saa wo we de me ami fifire sika ana me de siesie mu wahu nenu na wo ka say wo di ama han 4 times to say 3 times say ne ate eni pa miensa ate say maami wo hira de ne so ache me wo di ade na ache me nti ade wo di ache nipa say ni kwan say o gifiri ni nsem why wadwen say wo maami ni ho nti ana so o hira so na danse ni hwan say o hira dan so ma wo me maami wo ho me nuanom kura mpo nyina me nua ba ma die kura me ken kura wono kura wo di ama no wode ono so ne de na ma no ono so de ama ne ba kora atim ama ni bisa me se na ade no no de eti wode wo de no wo hira so ama wo e na wo hira wo nua ba ma no so de ama wo na ade na wo nua ba ma no so wo twema so sa se ka se muntu wo nua watu na onde oda so tim onde oda so tim se me nko ana ye pa me dindin di odo te me dem wo no kora ye se on ne be hwe fio na wo nua ba ma no so edan no etoa so ana se no so atene ho etoa so and you wunua be ma no so da na your friend na wo mfa sese okay wunua be ma no your friend na you see ticket wo shira ticket ti say erade no wunua be ma no say your ya me nsa sese do tifi ho ni bi na wo so de di ache no coach do tifi o sese na wo se de ne di ache no ono wo shira ni sese
so be shan se de mesi ay me dan no me nya sa na ne de ne tie maame what ya se ena nam ho so ama sese me nya adwuma bia wan enti sanka wo mami ade kra mami de be so mani ametimi de bia ye adwuma aha ene pa chan sere no maame sika no me sese me ho kire me yare ato me kwam ho di ni wonti sese no me pa chan mami say na wo ka se edan na wo siesie mu da no what wo ka no ene no chenchena wo aye ho papers ama say dan kura ba ko no sha sa ase ne so no wo de mana enye sa wo nua no kura ye tu o mu nyina o fie no ye ni pa kura to ye tu mu nyina wo se wo nua no betenem ye tu mu nyina so tie o mami hwe minim say ye tu ye nyina na nyame anim no kwasem ni sadia me mami ya si agege me kokko so pa ko gya me subene ni na nya sa na esen ko ye me de na wasan ko ye ma onye ma o what ya see de na wasan ko ya onye ma o eden ya mame a ona na wa wo modern bo otimi de awi wo mu se bi kura wo de ama han kwala mpo no a wo de edan na maton di sei na fa ko bobra kameti ase ama makoma to me yem enfie petepe na me hwa wo maame na wo bu no 100 no me kura na maka no yi sa time se na 3 point something me kura na maka no 5 what ya say if you say nyame anim no kwasemi so kofa abawa kura ma ne be hwe no a ko ba giniska ananafo na wo ka se wo mu nyina na wo mutifie ho no ho na be fi maame no mama me no kura nka se bia wo 10 pesos sa se wo maame bo ma ne ade kyen ya na wo wuye wo be busa me ne no na de maame na ba hospital wa agogo ha maame ne hye mfimfin sei ana aka kire me maame ne bo wa ma ne se wo busa me bra na me ka so si dan bia ma no wo busa ni sika se o ma ni sika nkotokoko wo si oni bi na de ne mabedi ekura no ya de ne mabedi ekura no onya bi ene wonya bi ama no sa na ahye maame no ehye mu ne ban fra brochire ba ya ko hospital wo hye ye mfifin sei wo bo ne bana ma ne ewie ya na tim me na anda ko kire sei 87.9 Kumasi na kwa sam no me maame no wonim wo te wo no wonim wo ba ya su no ne ba ne bo na ma ne ewie ya na wo firi mu no wo cha de so a wonya obi abi o mo obi abi eti sanko ka se nipa asemesi metana no ho na me man kwa ankenne nka me ni asem ka utimi so nkasa me nkosa me na du me nsadu menya dan na matena wiase me so mani ha me so kra ma komplani mani ama wa me ba wu ya mo 17 million 16 million bebo am enani ne nyame no kasa kra wo boso na de wo wa kan de nsem aka nanafo ne no so me mama nyina ni ho ada no wan hye wo bi se ma ba ne so nkohwe ayini bi maame ne bi na ka ba hu so bi baba wono an me maame no kra no otimi ka so obehwe no efi akọ rent ma ye the whole house si obi ntete maame no na me ya maame mu nyina na tifie ho tam so ye se ye tu akọ fie ya make mu me maame so wo ba wo tu kwotena amamponten woni ekurum o maame nti wono aso nim se na nuane no otema amponten a wan fi maame mu da ya mu musa na se maame ken ebi sabo a wo ka ni bere na nafo no no mo do so na nya nhye maame na ye buo ni ahoblase na se na mabedum pempenso bi a wo cha mi se wo maame ni ho obi ani ho amehwe ni ti de wo firi wo pem e na ade be maame a ene so de nyame anim no kwase mini menye me fa ho ni de nipa beka okay mejiri se wo wadwuma mu de na so eden abrochire for the program yo mutie pa sabre wo maame kids tonenkra as usual one aba na ado asem na masam ne de waka ne de ye soso ya te wo de oba pa ma hai mi gidi se obi a ho ye menuan obi a ho ye na du se ya yi no wo de abra me flower wo mfa ma ye odu obi a de ama soso wo mfa no ama me ho mo aye na papa no so a wo ka so wo betume no yes se be kafla enam dua so na homa wo hunu soro me free say wo se wa ye papa ba me de na ma ye ne de wo hunu ni say because of say wo ma me ni ho enti wo hunu na me so ma antena bere wa no wan ka abrochire ke wanti mi antena ho ka eja ho ba be hwe wo ma me
sebe kafla ebi asa atam so no usu kunu ka wa nka abekọ no wawale said ya kwabra bo ache be kan me hu ofie wo a na wo boa me me yehwe abere we ananafo na bebre ni wo ada wo kan se edu asam kire wo no se sei na se edu de na fa so nya sa ada na na wo tisi wo ma me so wo san ba afie bi mi kukuru mi peja me sra eduro me koje me fa ha ni nya no obi hwa yalefo anti won wa duane ma no a wo mi bi na china wo ko wu aya ka se na poison no eye me de me ne wo ntwe me ma me no se bi a wo no Akoma me se minim de wo tiri mu a me de me ne wo ntwe na mmom no se sika wenti mi fa me nko ha adan abo a wo so wo ka ni bere mfie petepe ni a kire ni wo ma me wu 15 years ni mu wona na ma wo sentuo no a me peja no kura ka se e ma furu kura na me de peja bere we sa me ho odene suwa hu wo ka se oba wo da hotel no wo ya tesuwa me oba wo ni abere wa ni da enti ntisa nka wa beto ofie anti nka no ma mi ntimi na wo hye bra edura na jo a me bre me sole me wura ne de me bre me koba na sene wato wo dan me nka se wo dan sika na me pe na mo me som ya wo se wa hwa ho de ade ama me no wan ka se wo de ama me aka me kapere nkom ka me sempo ankom se besi wo se bedwura go se be ye den na nkesi wo na so wo ka utu wanum to se me som plenty e na ade we ya ama me no e na me so me pa kire se wo de wo ma me hwe kora no emu ka ma bone de fama me na nka me som pa na wo de ade ama me wo sa age ade na nana ade no me de ama wo se bi adidi ho ana bi afa ye de wo pe enti maton gisei na fa kwhye blase ana ade gisei kora fa hwe me nana no na wa wo furu pem ekotwa sika se 10 million 20 million 50 million sebe no kwasemni nyamianim ahomete enfie ba duonu ni senti ka me bobra na se na wa unu se wo ba so menya kwadwofo wo de man pani kwa abroche wo fra wo ma me de asem na akai se wo ka kire ni se na me de no ko ya na mfiri adwumanim ka adwuma ni timi menya kwadwofo menya brafu menya obi anani ha bibia ebi ni kura sabe wo de mami ameyi eti ka me so me hwa so ko manimu a esa be nka ma ye ha sei aya pam ye si abonten me ne me ma ye nkodan se mesin kina danti enti mesin kina dan ya pokura sense wotogum ti mesum na masom na enya kwa ho mesum amasom no enya kwa wodi bibi fra brochire ba ho na wo mani bi ofie wo je obi so mo obi abi na dan na obaga na won hye wo mo se mommo akwala no no hye maame no wa wo nua kwa wo kan no ofie won to akwatena mamponten mommo akwa no mo hye maame no emema masusu timi behwe ema ne yeye wutimi ka kyese na hwe ni nti ucha ade asu ma wo bia bi unya wo bi o enti oba pa me maame no me pese ba ya ansa said ya wo si ade chanya by force sana wale so nya by force be man wo jam ya me metena me ba bia ya force say me tena be ma so na de bia wo ya me kai na me di tim na me wuja me na me yende enti ma mi e mesrew me pa chopa ani diem wa ma de o mo na menua ma de o me namba na mo nyina no o mo ti wo o mo ma so ti wo ade na sa tam no wan fere asu ena wo mo ne control wo de o mo beka na wo fa Akoma FM 87.9 de o mo beka na wo fa na wa soma me soro ehwa ma so atwede enti mesrew sa sika we de enti mi ma me ntena wi ase nche media masema America ni se me say per 100 na fa bre me enkopem next week na watwe se ne na de se sika na bre me okay na nya saade a nyamia ni mabo wo ka ni bre okay sika ko bia ni bi wo wa di sukra nke benya wo yey wo di bi enke benya wo me nka sa me pa wo dan sika mani ya bre papa me nuanom no wo mbesi usu anka wo mo hye wo ma a duru ba bi kra na asa dodo ntakra so me no na ma ya tamfo no 87.9 ankola papa di sika fra brochire bakwa na me de hwe me nuanom ma enne ma dane tamfo no wo ma mo da wase ya ne de ya da wase na sa me tawo na ade ade ne ma me ma na wase a me jai ni nyina me nyankopon me di ne nyina me nyame na office na o ma me ni honti na ye na sa me de ho susu na me firi mu dia me sen kama ye ni pansa ma to na ni paso be wuo no adai boni bai okay oni friend it same adai
Akoma 87.9 Onua TV Asunie Akoma munsem hwan ni maginyame Akoma munsem dwumadie ena yede esomo Sinel Fashion House pamonioma wo pamoniema eje nkora ekire wo mo adwuma eno nti wo pe ba bia bepam wade kama nkora ntade mpanifo ntade ma ne mema nyina ntade ai front ntade nyina Sinel Fashion House sa wo kumase sa woni kumase wo pe express adwuma Sinel betwa ne yopo kama wo hwea wasan ai delivery e de ama wo pe se wusua de pam bra na Sinel won kira wade pam kama wo so daachi wanyansa no dwuma e de ebohu bra abrochirefo no mofa ne ma ne mra na Sinel empam ne kama emfa emamom Wawa Jase Elite College Echire Wape ne number ni efrenom 0242 212839 0242 212839 Ofre Sinel Fashion House Madam Nankasa eno ebekasa BA Ventures mo adwuma ye eno nti sauti fie wanyamfihia edunwotwe ekwa woni adwuma ye abomode na gi number wa isisi a na frem wo si Akoma FM ni Onua TV for se memfre na moma me adwuma nye eye 0598 92 1817 0598 12 1817 0598 21 0598 921817 adwumako no aye BA Ventures wamo ewo sales promotion and marketing adwuma wamo ye pa enonom wamo pa ma ne mema monya mfihia edunwotwe ekom ene mo aye adwuma free accommodation adwumako no ewo kumase ha ba bia wo bia no wo betimi abeye bia nam se ba bia de utibeto adwuma no efa ho ka bosomi akatua no ehwa ni se bosomi so ya pa kenkran ne aka usika e de agu nsam eti da biara dan so ba bia modan ka ba be faw na de wakwa adwuma wo pon a na o masan de waba wo yire ho so na wotwe bia bonus ewo ho e de ma eno nti wo pa adwuma ya me san de number na ma obiem eye 0598 92 1817 0598 921817 ofre pa BA Ventures ebeje osom na won mo ama wadwuma ne bi ayem Jumadie bi eba so eyenenu ena jumadie nyame asofo akukudam womode ba the School of the Knowledge of God ena di jumadie eba womse Kumase Cultural Center apatakasi ase ena eba so memene da ye ebe ye ne kwasi da eyenenu wo ye bibini nkwade a ewose hu wabosu ene sade nyame si bo se bibini no ewose hu identity kwasi broni si identity so honom sade eba ye na before ya mamra ne amane aye to atwene ne nyina ebete ye ho asese ye before ne yetimi aso ye diem ehun kyerkyere ena womo ede bre memre de bai ene ne kwasi da biara da eya no pa no nwotwe ede kopem anwumre no nan eno nti nyame asofo akukudam ena womo ebe dwumadie no ase frɛ 0535 14 17 73 0535 14 1713 yede second story no to so be mena tena se yie mame na kasa gu mic no fa hoden ene framaden den kasa wodin de sai Dini Said Kasim. Bebereba meka nyina ave ma de ma mieni. Pacho medinde Said Kasim. Said. Okay, wo free hin na bae. Pacho me fi Accra. Wo free kan na bae. Yani Said Kasim etwa enkoma no so na ansa na no Akoma mu nsam dwumadie ena yede esomo yeda ye ho abasisi a. Asane bia bwa na me dia yawo ma ye obone kura na mema o ma me ne me. No aka kira me se ma de wenu de odi aye me no ntina me ma wo nchen ni nyina ma so ahu na wasi fie ne de ama wo mpra kwatena mu na me di amia na me di ayoro ho na me su na akwara ketwa woye me nana etimi gina me nim di matam ne wo pe 87.9 Kumasi menkwa na fie no eye ne nana dia bola so na me da na ne nana be hu me eno fa me betete Musafa nti papa dada won si fie ni nwie no se e na hyasie bo boss wa die na do ba ha enada ye hyasie na ye ntuapo yo die de me ba ha de maame eye boko so nya boko okay eni sai me maame hwe o maame do di me maame FM 87.9 Kumasi enti me hwe no a asa wa kire mu tententen o maame ma wo hwe wo maame de odi wo maame achi wo UK wo wura me kyerem ye ntiase me maame nua eno maame hwe wo mo maame okay eye wo nana me nana okay enti me hwe no hwe ni mu ana akwantu obi beto mi e wo Belgium
enti ba sa no na afi mi hu de meye na me de to abrewa na nim se sesi ano akwantu sei na aba beto me enti meko to mo ne mana mane no mo mpa obi no mehwe menana no see you ampa ojina so friend Akoma FM ba na ka se eyeme no 87.9 sin ai no so mfa phone ne mame no de mame ode mame no si mame ne so ko agya no nam san no si di enti anam sus akwantu obi aba beto me no si na me koi se mete se mame na wu a meba ena hwa man kasamum na satam su na munisa ena yede esomo Said mame vim ni bie mo se ehe na afri bae Pacho mi fi Accra. okay what in vie say 41. Okay dia na do nam Okay. Said keka ho mame se dia wie mu aye no sa yesi abehampa keka Pacho ho mate. okay Pacho mi 19 na mi ba. okay kasa ni enti o Papa bi na wakachem so betumi abuwa mi. Shasie minim papa no minim ba bia wuhia no shasie se dia wo ba afom one ye kasa ye no ano shasie free ho ne ente wase Akoma FM 87.9 Pacho and I started with Cape Coast. So and I samba Accra habium. So eba Accra na bench ball mi 9 ni fanu so. And a woman and you start to say ehunu. Una ni shasie o Cape Coast no ye dia dia Ekuro na esi so. ekuro ne enti kan sa ne ente ase Pacho ekuro na eba mi 9 mu. So a woman e treat ya eba fom. So e samba Accra. okay So eba Accra no na ye di agro because many me age mate for no di agro na obi pushy bench ma e boss okay so e boss no na e woman na so start say e ho so man to me an shape abo biom so me share bia na sleepers na medical school so na ma wo for so mo try obi ni bi ko hospital sabre no wadi mfie sen but you sabre na ma di 14 years e shasie o Cape Coast no wadi mfie sen e start na me di 11 no wadi 11 but na enhu no na enhu no ye okay so 14 money na start say enhu no amount to mention papa bio so e woman na omodi mi ko hospital agency for any e bia na sorry so e di mi ko but enti eduro so yusumi ya misumi start say me ye me djuma na madam fobi edi make a madam for no say oh say na me na ye na me feel kura because say na me tie ya my youth na still me na ye ha me de me ninje so catch him say papa bi wo Kumasi ha achi hasi so obe friend papa na ma na aboa me so frɛ papa no na oni papa no bonkomo ema the phone no ma me so me ni bonkomo sa na o catch him say oh obetumi aboa me na mi ma ni hwehwe mansa so okohwe mu na o catch him say mi meto akoko okay ebusia Akoma mu nsem Akoma 87.9 onua TV so na yede esomo na ye ni Said ena etwen komo e wofrin kran ton ena wode na sema beda ye wasin fihie du ba ko ena ne nan e hye ase se mani problem na ne nan eye ne ya sabra no oso anti awofo so mo hwe ne kakra ma ne ko from Cape Coast ena ne nan ne hye ase emu ana wo mutu ba nkran enti enkran no wanya mfihia ne du nan ena bench e board nan shom ena chese free sabra ne ko de empaboa pa se be ma be keka hye mo na wode ne nan ahwehwe mu de wontimi hye biem ye kai producer da woroma sade ne nan ne tie mo fa ngu TV no shom emfama na Facebook for ehunu sade na asem no esi etiem wontimi enhye shuda wode sa slippers sa ne chele wote sa ena wode aye pani ene wanya 41 years adamfo abam se wo ma wo bi aboa no kamia kwa se condemn twi abam eti ho ene ye drink wo se wo hia wadamfo no ena de tebia ne to nanim ena ye dan so oni papa ni kasa ye ma odi phone no ma me ni kasa so ka cham say obehwemu so ka cham say me mfa sikama no non ta akukọ ni confirm ni abro no ma a odi be ye sacrifice papa no ye dunsini a wo ye komfo ana se dunsini on say sono mo amotete aduro na wo nkom ena sono bi a wo kom a wo ye aduro ne ka ho no edunsini a wo kom oye edunsini o sanso kom o edunsini a wo sanso kom okay so oji iska no
because that time no onyamba me nchen because me ni kasa wo phone so okay so eba ni sanu e wo ma na osan so frɛ me sɛ obenya sɛ obeto edwan amana aye sacrifice bi ama me so me sama ni ska by 60 million which is 1,006 first time what you saying ojiwe 300 cedis okay so second one no oji 1,006 300 no so what to the end auditor akoko any confirm ni abronoma amani ade ya sacrifice amani go so ne na okay ansa na was start so wo ma na osanka chem say obeto edwan so me man is canon to edwan na mfanye sacrifice no mfama imam for no e wo a chance wo so me some man 1,006 so wo ma na osanso ka chem say me man is ka or kosrim akope ndrobi edi aye ejuma amame na wodi amani me so oni so sanji 700 cedi say wodi ko so midi minimum scan e wo ma na ofre me say waba so ba ye no na ye echiwia so echiwia no wie ye no ena ono ankasa ba ye o ka chem so obeba so ba me nchen emma ono ankasa bi hu say na enani city so obe hu ye no ka chem say o ade we de ninya menya ayarsa de ba mami wore na obesa ko srimbium edi akọ pe enani eduro na nkasa abeya amame okay so eno no memma no meboka ena me bisa say sen so ka chem say memma no 200 million 20,000 200 million okay. So me di ko tuma wo fo inim e ka chem o mo say oh papa na o se obehwe me no say no ka yo na modwi hu sen o ka chem ma wo fo so say me di be man ama me ho ato me there there's no problem say scan wo dey me for man so me di man o tina me chen for almost 2 weeks and more so ni didie mu ni na me na me what the 20,000 in na in bulk cash e di man e kan go nin sem okay yeah so da obekono na okacham okohu ma wo for because bibi amiti any bibi ama wo for no tino distance kakra bi wo so me di ni ko wa na okochia o mo ohun se no muti because me papa kura yare me papa so ti apo me ma mi ni omni na enti apo se so me this scan man no okoya okacham say in 2 weeks obeba so me this scan man a woman or san frey ye kacham say obinya moto because baby awo no any ekurase alko pe ndro no e muchu so se menye ska to moto amano a me man scan on to moto no ene me kacham say sisi ade me hu adim bebre me ntumi nya moto scan man so oye din ono ankasa koto moto no etwiko e wo ma na o se me man Petruska so yeah na ebia na 100 cedi na ewo mi bottom ana say 200 na ma say na ama so mana 2 weeks ni twemu o ka chem say me man ska no mbra kuma sansa na wabehwem so me ka chem say sisi ade me ho ayembre me niska biom so ewo mana ono ankasa ba kuma se wo biom oba o ka chem say odi nduro ni bia aba o chicha pictures kura say ni me wo phone so say o menhwe ma enye me say opese onye azami ana bibisa so eba ni sanu kacham say in 1 week time obeba because opese onfa edu ngu ewiyam na enwo no mfa nhihye bag me no mbra because ye be ko serious business mu na me kacham say no problem so ma na osan frame bi mu kacham say si ani de say me man lord fe no mbra na min samani ska na unfan to ma ni yere ni nimba because se mi mama ni juma sisia ese say me hwe oni ni family no after so waje 20,000 ni nyina achi no okay say me na me hwe ni family because mi mama ni juma because me to me man ni juma abra e komode no so me ka chense me de miniska
so madam fo na o introduce me man you know e na me ko ka chance unimpa ni say na o yemi o so madam fo ni frame e ma ne ka man ka kire ne say ono si me man iska no mfambra me si me niska na oni de sika bi na o expect ewo ebi nchen so se nimpa ni diska no mana ono ankasa be ba behwe oba kire me say ono do ye peni oba ba behwe me up to date e ko be 3 months ni we dey calculate from time a yedi sallah kese no till date onye na adwun so oba ono a on frame okay ebra wo sha se wo hu se wo nan na ye kura e peja se no sabre na wo sha me pa cha ana mo be no wo fotu fa ho omo de me ko hospital na ese de na ye wo eko omo nka asembia e wo so because me nim omo mu say ye niska wo say de ani de me ntumi kire okay enti wo sa ko enkran ya bench boss ya de ka ho de ayi na di nka ho ne benkuma na nifa left ni na start benkum no left no enti mo ko na right no so be ka ho nyina eche nkran de ya doctor fo akese wo no so still ya nka hwe ya nkire mo ye start fi kwalebu so e wo mana omun like me hu so apeja se no what ya wo mo na it do time I to me ya etimi ya o ya it do time we so mentation but say an me left one na me tipins pa wo mo okay ebra wo nyini ya wa fe dia wo kasa wa ye bema wa wo gina wo na so no apart from nipa ya wo so atwi wadi ye friend say aminu dia Aminu Abbas apart from Aminu Abbas na wadi nka try baby foforo no maka bibia kire wo na ma try bibi bebre o kwa de na no maka kire wo ebi wo mo say ebeyi ebi so wo mo say matie durusu okay but Aminu ne ka kire se mi mama na yem o ka kire so mama na ye wo o mama ne de na ye wo o si mi mama omo oye beifo ono na enanu ase omo kasa bema kili free na kasa yeah. O si mi mama nsa wo because oni ni camp na mo aka aboma omo dia soja na se omo twetwa na mo so o kan ne sa na kire wo o ka chem se omo no mi mama ni gang sa story ne ta te bi on ma se ade sa abaifo twetwa so nam e bi so on ma se no na ye de aye gentia wo se de edufo che bi a ye de ahye genum ye no aso nam wo de ne ka se ye ne de twetwa so nam ana se wo mo so soja omo se o se twina no de wo ho twina no de etimi mra fom okay ti kan se de Aminu ka kire wa o ka chem se mi brofo be ba kan brofo ye beti ase like omo aye enani to ase gota de ti say na eso aye no omo ye ejuma no wo gota ase na so ama enai no entumi ye fresh I say adia say gota we on sideways na ye say if you know puto bibre ni ade no sa no maye onai no okwa no ma me ba me patrol say minko anse say okwa na ma me awo ye dosun but owo ana omo owo ana omo afrim ntu nkwa na wote ase say minko ana mete ase e na wo so na ya sei sa story wo ka kire Aminu Abbas na sa wo ma me dia wo ma wo maka kire no maka bibia kire o ka bibia kire no okay nti obo wo ma me baye no so wa bisa wo ma me ho asem because me ma me de onimu nhwe okay me ma me de because say no abre wo me so no me njindi say me ma me betumi aye bibise because oka ye no anka me yankwala na omuti asema mo nhwehwe mu no anka bia na me ni me ma me nka sesisia kwa say mo ntem anka wa say ntem ebi mi ba e kura me ma me friend o akosi say na me say o yanyam frɛ kisi no so mo fra me ma na so ate okay eti wakacho sa ma me na ye wo a ye do na ya kwhye gota ase o se so ya ya onan ni gota puto bibre ni ade adore ho ni ade ni nyina no eniema o ka se okototo no no so de be ye den oso obeye enan ni adwuma ma me obeye nan ni ho adwuma ama yare ni na akọ ama yare ni nyina akọ se 41 years oba ka ho waware mpachimi ware unware mpachani ada untimi nsi oba pe yeah untimi nsi oba pe ho te bia ni untimi nsi oba pe no na mi wo oba bi wo but enu ewu mana ojame koya o 90 a
anase eno de ayesam foforo ani o si minim sesa de minim se minan ni nti anase ayasam foforo because last me kura me friend no ama odi matem se me yarefo no on to me ni minti nani na kasa so obviously ya 990 a ena oba no so ja wokọ ti firi o de wonfa oba bia biem ena woni banso wo 990 adwuma be na wo ya wonya 20000 e de ma aminu abas me electrician wo nine we nyina ti wutimi de furu soro o furu pole de mintan o fu bi da ho ma fu bi da de but mintan ye no on ta nye no but dan so de na se stela bia ya abansoro abrosan stela ni nyina wo ye o me ye ni na wow ena misansu esi fans ni me bisa wanya sabe ya obi adwe nya ne se wo de ne nine na ba ha no mo se wo ye na dwuma dada na pomodin na nkehia no da pomodin na hia no because anka ye me nine anka ebi ana makofa but nine okay wadan fo no e ka kira wo se onim Aminu Abbas e kwan be so akọ de ho pen a o wadro because baby ayenko ye ni yenko sonhwe ye no yentimi ni wadanse wo no aka kira wo se wakọ Aminu Abbas aso ye pen ama na boa no nti na odi wadanse kira wo no o se wa boa ni da e kwan be so na ne de na ye de a eno ni de ni ye yare ase ni papa wa abruchiri so onti papa ninka wo kesi pa na so anyere wo ankasa ye nte wase ne atimi aboa wo o se ono ni papa madam funu papa wa abruchiri memu so se papa na aboa no ama sisa oti ni papa ninka ahase no wonte ne papa nka eti Aminu Abbas yi ho e no ko ya wo boa no ana wote ne papa enka e wa achiase na so ye fra ho sen ohwane o chance no there be so be one ma semasi herbal center one day woni ayi bia won shada but onu ka chems onu wo lances because yes ana seminene kasa onu was ka chems onu wo lances because only lances are onto me ye like onto me kase o ye dinsini na so ye duro because onu wa ye duro ama abanfo bibre ama okeka ni yerisu ofre ama ni yusu aka chem se waye obi ni dia no kura chem media no da waye ama nimpa no anyanyere ama nimpa na akio ama ene ede nyabotre kakra na yenko Piwak Natural aso ye emra ene nipa bi ye kobra nyom no mehia nyom no wa hapa moya de producers nyame hira mo moya de pa we ya malam ni ekobra pa woni adro woni hu waji obi sika di kwa waji ni sika dia ahu we na dwuma dada nyese bia we mo abi nti no ba we na dwuma dada entwimfa mo ana malam atwena fam awie mi makeup no ene de fa ne fom eda fom boko kama Abra Beauty Parlor ena wasiesie manim ede ama me kama woye makeup pedicure any manicure piercing na mosi adua no guess no so hono pese o pierce a ni nyina wo mo ye bi kama ho eyebrow permanent and semi permanent me dey eda ho me dru fie na pepa ntwema no kora eda ho kama chese ni nyina no abref ena ye ede ma me kumasi asokwa Akoma FM ye chi ha ya ena wo Akoma FM ya ne kumasi city mall no ena edi ade hwabrefi nyame enhira wo nipa ho adaje say 0508 42 0508 42 we program na pe makeup wa eye Abref Beauty Parlor nana kuna du ye dom se bibia boko de ye call Piwak Natural ene we de no so mi empio dabi o enya sem kutuwa ene one person bi an show bag tutu aka meta wotu ni go meta wotu go nana bibia boko de me da se be ho ye pa Medofo area yemo ha emu akwaba e de ba Piwak Natural I the 3P garlic mixture aba edwaso na ne de weda idi enye betesa unse weda we so ne sasabro na nam wo wudi agro kwa do ba ko some say enti ene no nti ye hwe namness titriti
weda ne yese ya wobi ntumi mpie obi ntumi nsi abonten kyese ne wonam tutu no a ma ne dwonku nyina ya ate atofom medofo 3p nti woni ha okra weda no anu ohio anu onwuno 3p garlic mixture nchi ubetumi apie abonten na yeka numbness anase tititi ya ama etumi ye wonsa etumi ye wabeti etumi ye wonsamba no etumi ye wonan ma no egu fom no ena wonan muro nan kasa no a esi fom no anasa wonsa wabetini se no ebetumi ayew enu ntie katititi asemu a enye se bi efa ako etimi ye baabi a enti eba ne ye ka ne se ya weda wi asa ye se ide edene ho aba pa enti wanhwe ya beti wona ede wo sene na empempia na obi busa se sa tititi wote wono mo ana ayew anasa se entisa je namba ne fre doctor ebi ameka say wan kasa unua bi o papa bi o maame bi unua bi eye wota aka cho se ne to ase atwe no na abeso ni ntire na wo na nankokomu ho no na ese wo hu de onye ne ho je namba ne fre sisi a ye namba ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa edura me ne wo ka ho asema hwie yi eye 3p garlic mixture na tititi ho asema me kan ibroni beka se numbness ama so obinya pressure ekofa saade ne bre no se yes obinya pressure obinya mojamono so obi a obenya pressure biya no woni satititi mo benante abom because pressure no akoma ne pompi moja no ti se akoma ne pompi moja na se moja na ntimi antwe amfa untini mu ankoye adwuma oni padua ni mu a kire se bia na emojato bia da wuntini no ana sade bia da wuntini no eti ba bia moja ni bia nya kwan anko no eho begene eho be yetititi onse wotena fa akoche na osori a ose na nsi ache menan because say the wusi ye wonan no emoja ntimi ani afurusane etubo se osori a wonan se emu ye pepepepe wontimi kran fa nhempa boam wodi chema se efemfem wo aha tititi na me kansa na etie edi se wo diabetes ana wo pressure sa de ndie onna na be nante abom enti se wo hu se wo nsama no etaye otititi oda na dwoa na etwe na emu no ehwew na aso oto asese na abeso na kokom obi se mozupu acheme obi se meda na dwoa mintimi ntene menem me yese meti menem na menan soa no ekeka bom na se woso na etititi eye moja na yesa ade no se moja ntimi enefu sane yie woni padua ni mu a sa na eye wo obi hu sa ade no so a na eye pressure ene bonkaye enti obi ho no mu a ne nsamani ntititi ne namani ntititi ne to ase etwe no but onko hospital mi anka nche ne se bia wanya pressure ana onya pressure enti ne piwak natural ye ka cha se wonsa ne wonan ene oto ase na etwe na wo se woni padua no ba bi eye otititi no eye pressure na bonkaye woni pressure sa ya de ne ntan hawo ana woni diabetes entan hawo ana senye stroke ene bonkaye a sadititi no entanyo ana wonyo bia wotatena faako eche na apagya wo sere eto wo sere so unse nane ekato so ye wo foot to foot ene wo tie to tie obitimi hange ne sere yi odi ato ne sere so ye tie pa wo afebo se wu say urabasam yes urabasam na bia wanya nsuo bi neta ne nsa no afebo so obewie no obedi mabawasam na wie no waka ho wo yi ne sere yi dia to fam a wo se urade mawu mi kotodwe afa wo tene wonamu a enye yie afo nsa wonan no wan fa mpempem wa wontumi fa nhempa bom na efemfem wo medofo sa wota ye sa na wajai na wape 3p garlic mixture anom sina be ya abre bia moja be die frusane e woni padua num afa stroke enso tumi ko fa sa de no eba se stroke na ebo onka ya obo setititi no ahya na eyew stroke de no ema oketremamu yedu emwanu mu yedu obie wanu akaza tumi se yes wanu ni mu ayedu afe na adwen no sesa obi kan asema kane wote ase bibia ye perfect ba obi kasa afe na ase confusion bi asa won sheda nte de wo kana se wono eka borega asem na wo ka wa asem wutumi se case na ye basa je stroke e na ebo onka ye no wutumi se ade no wo hu pa enso se de mehwe wa mi hu yi o stroke etimi frɛ ni pani emwani so yo wisi afobon se wo fa baabi na ayedu na wo nan yesi fom no ayedu
opeja impeja eye stroke and ebo nka ye no it is tititi ne hyase na wan pedro bi se 3p garlic mixture no mo a ekofo stroke and de abrew woto ase na etwe no ebedu baabi no se wonam fom ekwa bi amoro ha se ya udu kwamon wan pa bi amfa woto ansi a ebetwe watrase by fault egu animu ase because said ye eye no ntimi ntu nan ene wanante de me kb ye wa Francis ya na doctor ene ni nkomo ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se edura me no wo kan ho asema wiya yi 3p garlic mixture obu ose anajo koda ase ehwie meko ede egu ne ho na ne ho hyehye no menopause ebetumi ayosa ba sadititi no so ebetumi ayosa bo se ho hyehye da wunti mu twetwon sha ase ayosa chese tititi na ebo nkaye no afobon se ebeye wama enakura wuntumi na afobi so hono na dwena wada no na ne honam nyina ye ne ya anadwe nkoso a bibia enso so asede wakoso ne emabi no na esinimu tum se nintri no emu twetwe no medofo hia 3p o kwada na dwena onumbia sa ne ma we nyina no one tonkwanta wapai 3p garlic mixture na se wonom a emamogye die frusani ye woni padue num eti so obi se ne nsan ne tititi ne nan en tititi obi se wanya stroke obi se wanya pressure obi se wanya diabetes no obi a 3p garlic mixture e woni fie no sa anyare wei emfa wo ho entimidofo ye ka ne se ya na enime bi wo nso na ujai ensanom bebrebe sebio ye nka asejai obetime je beboa na wote so a ebeboa nso ena nwusie ne yetwekọ yemu no eno so ema adwene no stroke pa edibre wo mo ena wo mo ta no msa bebrebe nso no edi stroke etumi ebrew ti aya na wotete so ena obi otatena faako eche otra fa akocha no asoro no atente wo na mu kakra se be ya emoja betumi adefru sane yi emema na ebo bet emie mu dendenden no usisi na wo ha no ebedu debe no benya problem eno so ebetumi dititi no ebi abronti ayana wate so ye number no eye 0248 92 88 24 ya moya reso no nchese 3p garlic mixture into minsa odi e fred doctor dia chire wusu bia no ene eni hu nkomo na eche doctor se na eyeme me dia me hunam na emitititi no eyemi sei wo chire mu yi a ene enso be chire kwan abefa so a odi banu madru no wo kuma se ya boru akole na aka eba Dani Heba Kriske Heba odi okwa wo se wo pe 3p garlic mixture ho for enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise oko Accra Okanshia Kingswalk Kofsam ene Angel Heba ewo ho Ashaman eye Ekus Pharmacy ena Tema Community 5 so Little George ewo ho amakai se 3p garlic mixture edro bi awo nom no obetumi anom edi aka ho onum abrofu dura no apaduane bi edi simedu numu a na wonom 3p garlic mixture woni edro bi anso no a na wo 3p garlic mixture aye wedru ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 pharmacy shop will be a ben will be a ana se be a tombi bi duro bia wo kwa wo se ope 3p garlic mixture okwa ebeyi bi e dia ma eduro no de empense obeto na wanom emi boada sene eno beseshi nana kunadu ya dom odi free piwak natural eno de apomode ho komo twetwen wode abeso me edro no 3p garlic mixture shane so se garlic kokko eda ho eno ne ahyenso de ewa glass twom ehwe na pint wo no anya no bia mesraw enkoje edro no ya 3p garlic mixture home sweet cereal lego mix Tom Brown we wodwa so woda sane bia mpa bi ni nam se de pa Tom Brown de bebre wo ho na so de ahode ewo
mono your friend home sweet cereal lego mix soya beans kakra emo kakra na wheat kakra wo mo dia frafra de sija so abretie bi na aye ready nkora na bi school ntia no papa ka ne hye anasa ka ne tentem na nkora nya bi enka wo mo yemo ehye pani wo bedi bi enam se fiber hoden do so nti ebete cholesterol so afri nipaduam 0246697358 0246697358 bema na Said ba wanim bra wanim ne nkasa eti Said ye ukeka ne nyina bomu a sika san na Aminu Abbas aje afri nchen 300 million 30,000 okay so see dey na opese ye de ma wo me de mempe bibia on de on fa misika mama wanyanya duro no mempe so on baye bibia wanyanya duro no wanyanya so see ye fra no ka so ono ane kan ye na ni kina wo ba na se wa ba ye eduro na ma wo a ede na wo beka sisa menjini ndibium unjini ni biem wo ho unjini ni biem okay ebra wo sha ase sa wo di sika yi manu a wo je 300 wo je 700 ni ade no na wo di wani sei ehu no ana no no de nani abehwe wo nan no oba menchen na me di 20,000 man because oji 700 ni we ni na ibia oni me kasa wo phone so say oh esese me yesei ma okay eti mamenti wase wadanfo no ede number no ema wo no ena wo frɛ no ena wo hya ase obisa wasam sade na do nam ena wo hya ase wo ka bibia ekokeka ma me die nyina ka ho me de ono no o ka chem se me ma me meka say wo ma me dia wo mawuo ni ade nya wo sato da yanka se no mu asem psychology bi na wo mo de are ye woni hwe o but o hya ase no a woni wodi nkomo ena me ma me ba ka me nko a me ma me wo no mo afiri mo wo no mo afiri ma ka me nko na me so me nan ayese no wo hya ase sa woni ne di nkomo na wo ka ne nyina kire no ena wo ka bibia e kire no eti anu achi ansa na wo be ka kire wo se wo ma me na eye wo no ena o ka se fasika ne bra ni nyina no no mfa na ni mehwe wo nan no no mehwe me nan oji sika san ansa na wo ba wo nche abehwe wo nan no o start oji be 5,000 ansa na odi nka jeje ya 5,000 have do 5,000 ansa na wo ba abehwe esa no no ye comedies ya de prapra kwam kane no tete video show was comedies and dem mo nis kan mo hwe bia time so se ye bayi we na ne ya wo mon konsasi abontenti 5,000 de na ye comedies enti wo ba behwe ye no ansa na oje 20,000 no e de free wo nchen okay so obeji ye no na oko osanko osiri no na ka cham se omo okay tosho so catch me say omo be churo aya bi ewo paper so so nimpa ni si obeji 6,000 any nantry sorry aponchi so me catch say scan de mean to me nyama so me man 25 million, which is 2,500. 2,500. After OJ 20,000 in we no. OJ 20,000. 20,000 was what ko dey. O si okoye mi oko prapra kwan because na ayekoye be isem no. O di be ko nsumankwa yini eni ni kurum su busum na o ma ko prapra bibia se na be ya sa onya start so eduru no yamia obi antumi attack okay ti wode no ase okoyi apaye bi e de asre na nanom sade e be ya wo sha ase wode eduro ne kan wa obi antumi me ye osi akwan emfa ma wo okay na mebisa wo se unuamo na ase unuamo de ebi ni ho wo hwe wo maame fa wo maame abusua wo maame nuamo mu wo papa abusua wo papa nuamo mu apart from wo sa wo tibia wo hu bi wa abusua no mi hu bi sada wona na no nyina wa meti se obi anya yare bi se da menti mi bi sada wani hu obi a wo abusua mu an nan ai te se wo die da ete wo nko a na wo da abusua no mu okay ahaya kuma 87.9 akuma mu nsam dwumadie na yede esomo ye hwese e benya Aminu Abbas na ne no atwenkomo Aminu ahye ye ho no wode wakohoda de bi on famin ko hoda on fa nko hoda o kire na kira kwan o kire mi se o achiase achiase hemfa sa achiase so me ye sure se enya achiase kuro na mfimfi o mo de ya no mo ta abo mo sesen wo ekuro to sa wan kire ba bia wo no ne onim bibia wo because on moon omuni na na ye over the same place
eba se wonte ne kan waka che wadamfo ne se onfa nko ho onfa nko ho waka che am se onu de on to me nko but obetumi ama me direction me to me dia ko the direction ne ma wo de mi so mi na margin wo mi no so because na me pese me mfa ne mbra na sa hawa be ye bedi wanim kura ne akwa wo se nya direction but basa this me some friend downfo na wo ma direction about table pan se e bia na wadamfo no wone malam na e kanana e de bia wo moju sika di e ba me ti sa da ba madamfo no so ka chem se onu de onim bibi onim ho hwe onim because onu ankasa wa e confuse onim se obetumi aye bibi se e ma wo gidi okay me any dem because okay I na me so okay my dear mate but me dem I can't share madam for say me ba onim kura se wa ba ha sei say ma ba okay nana kuya saya no nti ehwe Aminu Abbas na ya hwe se de asem no esi etia na no so register no registration name company name no wa mo ankyerɛ na na ye bi de obi anim se na na ye bi wa agona sa aman ene na na ye bi obi anim so wa agona sa aman ene ye wo kwa direction nyina ya de ma wa afidie so wa mo ne din bia se na so ye no din bia da so bia wa mo bibi sa ankyerɛ what is say wa bobo na advert o TV bi so na radio bia so da won te da okay eti na wo se ma me case kana me famra won che no di frachia se na e ban kran ana wo ko srem no ana no wo se ma ne case kana famra odi fi a chance e di ba kran eno na wo se ma ne ska sai wo se mi manu wanka wo se mi manu lori fe e anu ato ama wo eti di obenya bia bi manu na on fantum enfama ni busia eni ni odi be ka lori fe di aba because me na obeba be me juma man me na obehwe minti so I say me na me share ono ni busia man okay eti case kana wanya mfama no eti na 3 months ni o ma ya wonte ne nka anasa wo hwa edro na no woni bia ode beye wo because uncle we draw dia uncle is serious edunsin dia meaning se me se miniska kura se on for sombra na ko ba e be hwe wo eno no hata no so otwa sende wo o chabi sen anu ogina ho a wo hata hu so na gina ho hata yi anaso konye obi no bi a wo hata na otwitwa na ode sende wo se nduro no wo we so ye kan simple egu form wo ni photo emi wa me no photo wo me no photo okay a wo gidi say yo no a yo no te say ya pie no ogina form ha no ma hu na abehu no okay Akoma bu nsam dwumadie na ye de esomo na COVID Ashanti Marathon na fe de ebre no enya wiedu ochine fie memene ye nyina ye tumirika ye sere twedi ampon se wonte wie mayen na ye tumirika pa aye 24 km race ye hyase de afri Akoma FM ye dibu ha ne jai wo mekwa ko twetwemu a wo so me run about no ne ade nyina no masa bewie e wo baba yara agoprama so na meti sika da so na mse kai se sika da so nye sika keto o di obedi first no ei ni meko bi mi anam ka se menya nko ba meko sika da so no ameti yese enam se ei sa nya sika keto da so sa no eti di obedi first ne de ni tai ye pa sika nye kuma ena da so achade ka ho acha sanya se mehwa eno nti time no ya so de unya register ya wo de anka achi me de number be ma wo sisi a wo achira frem na wo mo en register wo twa mo so a bo mo de abra na ebe register na bibia enkoye efama keep fit any corporate groups ahodo ni nyina mo betumi aba enyuma ko a eso yasne eye Coffee Venue Company Limited wo mo de Coffee Organic Tiger Nut Powder abadwasom 100% atadwe organic bibi fufuro bia animu a ebo ni papa ni apomden OA Travel and Tour Medima for Herbal Clinic Joy V Travel for Jobs and Estate Agency Top Choco Chocolate Spread Flora Tissues National Sports Authority Traffic Studios Daska Dental Clinic St. Ben's Jewelry Ahumka Heat Patch and Afei Transp Mineral Water Natural Krasaka Home Transp Natural Mineral Water so no kwa de abadada wo madama eno omo so yemu ema ye de COVID Akoma Ashanti Marathon yade ababa somo bomade na frɛ sɛ wo pɛ sponsorship wo ba so asene anasa fe na so pɛ so register no frɛ 0246 766060 0246 766060 grow fine eye mojadro e wodwa so eye kama papa da bia hu se ye ho aye de ne de mframa bio ne ahode so ko ye adwuma na cha se eye grow fine na nse wo ho aye fe eye grow fine nyame na aye o na so na eye grow fine hye bag mo
nia munka obi asemo menka me bo obi adi o nia bo se tabne ya so te ya bo se no de ahwe nche ho ba ku si ebi sa studio ha woman yi why no afi mama grow fine afi we be kwa wie na doctor akura ze grow fine money brand ambassador na ye fa ne ye doctor grow fine yes so mama grow fine wa say so do si numa dro ni de ye benya imedia na mama grow fine mo fa di o ne mra me si ba wo nsa ba ku si table ena ba ko sha ba o wa ha ma me kasa ye tio na o de nche ho aha na say ya dey obugu obu tot ni ba bi wo ni pa bi e kobra Kroi. Mama grow fine. Whether monya na said was ya numa drona. Was ya numa awya fero so de. Mama grow fine wa jine ni so. Mesi afi we nko awie ye no. Obi so ba jine ni so ha. Coming going. Na going. Na sa no ano no. Na mo kwa going. Ebi beba. Na da ho no. No go say ade no. Ebi besre etisade odi arewo akoda fine boy Vigilante grow fine makes you grow fine 0244 596 532 0244 596 532 quick credit investment nana kuya quick credit dear me say amma we nya kasa tintin yo we me say last time me pa mo chere me na me kwa kwa bobo sia e wo be me say o ma me ka me nsem nyina say uti we say dey uti yi now can secret na o me chance e furu na say dey me hwe say dey ne me si kona eni o me mo ye de ka me nya kakra na ka me da soso na ka de mpesa me de to no na ka me de ato na ka me hunu kwan a me fa so na ka me si say hwe eni mo ya sa o kasasa wo mi a ene ya wale no brother no asebuza ukuru wai no boy ukuru wai aja ukuru wa baji busia wa yeah o wale no mo bo o wale oh god yeah o wale wo mo bo hwe mesi wo bie lunch pa sabre no ne ye ma ye nkwa lunch Bob Humusu Koya, Veda, how be ready and Fanning Kola. Now, the second will be so be in the cry and China. Yanchana, over China, they are just Okobusa. Yanchana, dear. Oh, so Bama. Bama, they are China, they are Bama don't me. Nobody on to me. I have you so called Japan. Naja wonu me adwumai. Ayi fo yi ba ne da no na ka jaira lankash ba anwumre yi. And then you say ka basa wa wo. E fe de dru so around the hour obi re de. Ai. Asmaba. E ha dwene pa. Sa de na mo ye ne ha. Mo be sa me e. We sa na mai ka wa igua bagim. Abi ya bu ye ya no ye gu bagim. Obi on pa ma ne ye yi. Oh, me jina kwan wu pe ka ba. Imagine what 3 hours. You boy and many moon near Hamanza. You many near Hamanza. I want to be in a Mr. Bargain. I want to know. I don't know, sir. Hello. And I'm hi. Hey! Maybe I want to tell you one out to radio. I was for maybe we are saying, Kono. Will be our agenda. Onam kwano na ono opade aso ade so te say ama wo tu kwana wo ka akose ni bu se mai nyina esi gina kwan private car duru we be select mai makoma mema ka ni gina ho na ba ku gina mi dimirika di sister echi wo se pacho nya wo na sister na me fan na masan che sister no sharing won sharing ogwa asiwa ye na na asiwa ye nya nyama so ejino baby we are say kono so do you are for na I was say esa na mai ring your bag one can system baby
ware dia je system wonka system gaga so say oba no kra de wonka say na wo bra kra wa ware anya be makra ko jaje wono ha obeka tro na okunu we na ye busuafo a wa brochire afoso ye be mane obia wa ware no ye fi kra so de wa ware so okunu na so de okunu na ukunu we ama etoda bia bo ba sa mani pa ye boni o ego for be you amarin senti na me shaba gimi ani again we ya o se ne ho wi aso me ko DC on ko che DC oduru kwa mo anu ye egu ne bag mo ani ja DC ya gba she no eso DC hu so she ka wanka akonya kwa ni bintra so me tra mo yesa would no me duru ho kra na ma sheda apejam me sekakra na 2 year ring na mi ya na won se mi ya je some de to ba bia me dwene me ho a na mi duru hello and I was hi na uritina mu na ko wata ma hye ne ahwese obesi wa mi me yi mi fa ni opa awa na msio na o ohima ko yin na mse ba squat from baby ameti to twen odo ba si adwuma e wurade si wa hunu wo ye manipa ye bone ade ya wade ye nka nipa ho mu ya bisamo munya isa ne o ba eti besi ano wo kwa je besi awale nti ya ma besi ano Yes, ni kunu we. Ya ma sa wu kunu de na se ya ma wa ne sa. Se da e bu sa wu kunu we. Mi no na bi wo ha wutu mi bo wu kunu wuto. What's me kunu wu so bo. Wo bo ho mi kunu wo jare. Wo ya mi so ya no hu hwi ye nye. Enti wutu mi se sam yo ma bi gugu wu kunu ne wo ma so. Abra ente sa. Ka de ni so ka. We simple. We dey simple. Enye ukunu we asem. We ye ukura we. Dabi, eno no Ghana card. Won wale yo. Ye be ma bi. Wo ye de ye yo. Ye be ma bi. Wo ye de ye yo. Wo nya de. Wo ye de ye yo. Ye be ma bi. Eno no Ghana card. Adoma da so. Ankase eje. Ye ma bi. Ehwentin se. Ye be ma bi. Obi alla. Ye be ma bi. Ye be ma bi. Ye nyina. Ye be ma bi. Ye be ma bi. Wa de jai kura. On be ma bi. Ye beje. Aya quick credit 0302 20 0390 watamashe kabete 0302200390 TV ho na ya radio ho ya be at TV ho nana kwa good afternoon bi ya TV ho ya TV ho ti radio ho ti Facebook so nazi omunim ama ma yen ka no krenchre mema bi enyoma bi ho mo yenye se susu ampa se wote the evangelist kai ese se wo che wo bi ira dia kokoboni kuna mane sa na amamre ne tie amamre ko misraw mi pese se papa ya wade bi wo ho a oba ware fo wuntimi fa nche no amamre se wo bi yire wo kwache ne panties wo kwache no enioma bi a twetwe toma ne ade de eno de na lunch no de se take away some sika kakra na ka na do call lunch ntimi ko sere ma sesem do call lunch sene se ho some to we dey call lunch ane o ko se ho edimi mitimi fraja kuzaja kumisra o hu se me obi fra se be hu se na nakua na obi na ma aya mi o misra mde call lunch no can't I start permission anya sika na sa de no de ma ho na eye boni o but obi ogina nchen so do ko ka sam se ukunu no ho ni problem no check yetifia ye kunu to me de ye now fofo ma ba no mo de ya be chia ye madam funi o ya now fofo ma o no mo de ba me yanku ni o me ne ko school me ne ko school wa na wo betumi abeda ha madam funesi unim no madam fio ye adwuma wa ha unim no me de na chia wo ene ufie kra wo betumi de oba na ba beda okay ye de dos nti bia wo twam no obeso ye e kra yo mo mpra no obeso e nenti wenye obi ahwa anso se wo ho no obeso wo kwa na ye the classmate ama mo ye na classmate ma se do obedu dia mi no ni ma de oba ware na se wo che na de a se ukwoji permission woni kunu ho e komo de na bia na 35 obi de mai 35 obi de mai yo na me de 37 na de be koma nim 35 e bi mo de mai na se bia obi benya 100 bia mo bia ya de a wo so ware nti ya che na de
ne ka ka ba ya mo bre lunch nya je say na mo de ba mo frefre mu kunu no mo see yes I say ani ya bre yi oh ya bre yi obi ntumi nya obi adoye munya isa de no adwene attach na me de ka nya bone adwene attach ka kire ye hakura ka kire say mema munya isa na nya papa preach sa se akura ka kire mema say ka kire mo munya we mumie mo kumem na mo nchade wa we clean mind adwene na attach no perception no wo adwene na attach no me de wo call lunch no de na wo mitirim so no but on ebe ye betimi akọ lunch ye be fi bibia anim obi be hunu akọ ka kire me yere obi be hunu akọ ka kire jaku bibia bet adwene na attach no and one is busy there is no free lunch free lunch there be free lunch na munya ise ya uzi ya waria na ama aware na ye dendenden no wodofo bi opese oyi na komam ntimi ye bi otumi nyina akwan ni nyina sisi asran ka bi agaja aware ase ye bi ato ye singri ne fa be ba ni mo enso na botoma ye ma e de na ware ase wadamfo na ofo ni na krabo wo fra wadamfo kra na de waware de waware o ene de bi o ya ware fo nyina nchen na won tisi ye preach kra be ka jo se onamfo fo su ya for twu firi wo mo say preaching no me meti so preach onamfo fo su ya for you hu firi wo enso no mam nko ho munya o mu yesra mo sa de ne de ene ye tumufu yate yate yade mo chaya mo chade ana say honorable kwakwata Sarpong Christian Sarpong oba ga na koma adwumade so na o chawade na o chamade woni sima ware so chamade na aye dai ama o kan sisi ade na wan kan ofom e wi asepa say ye din ko me ni maka ama ye ko do ye afenu akai na me boka se wie ya me hwese ibansinkum na obaya ga na akoma me hwe list na na yesa Christian Sarpong wono so de fidada mu nyina me na me so na bu ni o to ni botoma fam atade yes mun cha ona bo so we wale nyana ni tua aso se wo atade enti ade chane na ho na mun chade mun chade enya hwe ensa hwe ona bo chade we ko ni fie musumi ko fie asebia ni akiri ama so chirem adwene attachire ade ni pesa mo ti asiese da bi pesa mo ti asiese ubetimi atrade a ubetimi atade a adwembia attachire enti mun chade ama fashe mun cha warefo na ade kobra se mun cha warefo na ade na munya na wo mu ya hakakra na munya ise da bia mun cha ade fa mo da yeku echi eki agogo ade no se de si eki agogo se bi ya wie ya kwa na koshia eda no wonya na se papa oni case ama o case na oni case na o case na oni case we ayese ofa asinentini kuro no umia osu wanyere wo ho so amia ekuro ni itu sa na asem yakwayo hwe asem no chese wa nto bo ase anka asem beba nenso ahade ye be wai nyomani okay ama yie ato yie na afei die me die ama kakra me ka kire ye maami Kate o wa bruche ne se Akoma FM 87.9 Kumasi enioma bi wo ha entwa yie nenso obeye ne den eni braba ni pamu a oya niema ehu ade a mimisuro no ena eni pa ye nam wiase nyina no de me beto ya me maam ka bi che wo se nyi nyina ne ye nipa ebi die no enhyeda enkoyie ye wo ha na ka lanchesu ana lanchesu tapo esu enipa bi hu ehu enti metie sofo bi o se eni brenti woni wadanfo namwa otumi twa na chi e de behwe woni nanante so many years eni bre no nti ni watwa na chi na o de ababa behwe eya nioma bia eni bra eba enipa bia ye de afa enti eni brenti kakra bia na enipa kum obi
nansenya na metie story bi say abrante bi a obaba wa fefefe kofa no tena ne fie he eyede ade a okun no de ade no nyaaye enye ne car ne ne ma no sesa koye enipa ne woye eyede ade a enye enibre be nipa mu no wanhwe ne wansia no kwan na de sese woye no wanya on hu emobo ena enipa soso no si yekun a yawie samai ni ho meka no kra kire nipa bi samai ne hwan abaifo na ebe gina kwa mu ho ai wo mu na ebe abekun wo samai ne hwan samai wo ho asanka nipa awie anka nipa awie samai ni ho na ni bre no na ehu ebe kwa kofa nsem bebre aba ma mi se de osi ka se ye ni bra ba na afa eni bre so eda wo afa maame emane meka bibibi emane nkofa bibi ama sese de odi ama ni nyina no nani nso yo nso nani sese wodi koko ma no wote de okai koko no koko suo bien koko fian bi ne bakra sky de man kra ne bewu ya wo pe 17 million brand 1007 brand wo se ne bewu ye sika ben na de brand tanya 1007 we baby aduru wo hu baby akeka ko o se wo ma meti ase no na efie no o de ma han na o de hwe wo ma me ama wote meteye metie fo nyina te enso so bosomi bia no o de de ba o de €100 ba se sika no kra na ye de an na emu me fa phones ne ntade de na no kra no o de ba o chema obi bi niye we eja ma wo ho ade no mo de omo amehwe baby akeka ko ayehu aha ama ujai no uhu nkra wo de ma no kakra bi se bwan fa duabo antato eno kra na de won se bobo fom mame unse no kra na wo man she mame kofom because an hwe ye pe ko bobo mame ni dua ansha wo wia wo sa de ne makra ye de adase ade a ehu no nti sese mame o ma no 55 million udi koko aka ne ho o se chenchina sese no ti 55 million ifrim o je 5000 aye de aka ho fabreno we eyesika enso nye sika bia se antiketi bete die na obetie ni yie dia eya o ama eya antiketi eya se de wusi kasa ye na eya anye bia ne nyeni pahunu eya ne nana e na wo hwe no enyeni pahunu eno na ma ye antiketi ya no eya mu nyina omo ye 3 sisters omo maame e na wo no soso ye de eye nana nti nyenchen efie ho na otena ye adwuma kra wa ntimi ansua efie ho na ote ena o ha dan ho na wo ne manyina ye de ware ye ne kunu kra bet ware ni kunu ba betena efie ho bi eye efie ho na ye ka asam ne ho a enti se tie fo ntiasia eye fie ho o ho a enye se wo ye na adwuma ana ye koka se firi ho ne bra betena ha da bi efie ho na ote ne nana na o hwe no enye se yakobo ne paa bi se wo ye made brand ne behwe eno so nyina ne ye nyae no ni nyina wo de ma han enso se omu no hwe ne maame ma no sese kra no opeso kire se antikate nko na aye ba opeso kire se antikate nko na aye ba o efie no kra no ko opeso kire se sa room no nko na antikate wo de che no na minti bi da minhunu bi mpani nsem da enti ani bra na aba enti mesraw se de wo ka no enu nti na ama unso busa no se anya nu nti na wo free nkran baaye no no de nwan ya sa besi so enu nti a e no free nkran baaye enti antikate me die me ma adwuni mu ene makoma mu ena me tufu awie o de ne de ma ne wo me so be de me de ma ne wo fi se woni ha ena ye no kasa bebre sese so no wa ye busy obi manso ye ntumi nse wadwuma uwie so ade odi bedi di be ya asem nti ye de ma ne wo uwie asa akohwe yen mesrew mudi onyame o hata ho srew sika na ewo ho no nye sika bi o je 5000 na so fama no enye hwe fama no na afeidie
etu nkɔtwere baabi etwere na asomdue nye dem ra ama yare ya ya second case yare ya Said yare ya na to asɛm to wa ne nipa didi wo ho asɛm to wa ene nipa to ye bo ase ne ye didi wo nipa dua mu ene onkasa mu wo kokasa so ayesi ye kom wo ha adwene hwe kwan a wadanfo de na fa so unim die na fa man ne ho we nkani kwa so ma ne ba ha e kwan a wode wadanfo ya fa so nkadi asema 20,000 yes ka kitu ama 200 million no obi etumi kan ne sa memfa ba ko ne kra meka ho 20,000 abrantie etumi yi ne nsem 20,000 no de amman enye yare ntia anka obi kan 20,000 sa de hye won nsem abra won hunu waso ye efisa wo na damfo no na wo ka kire no e na damfo bi so kyenua wo hwe na setena mu no hwe niam a ekoso no na waka kire se wo obi o ya ade a wo beko yesre na damfo no yesre no ye frena ne phone adum ya frena mo na dum ne phone abepem ne enti kire se asema wo kan no kura ba ne yemfa wom se wo nka ho na mo bu wadamfo no enti wo me yente ne nka se enya no kura se o ka ho no mo abu na damfo na o me yente ne nka na yesre enipa bebre hwe yen omo a omutumi sayare omu hunu ade saa ne yesre aye pa yare hwe ama abranti a obetena ha se de wo si ka no ahomte yare ya ubetumi aboa na wo so me ye de se wa wuni me ya nui emoye kra ya nui ye nya ho ya nui ama nipa kro obetumi omra na wontumi dia yesre o hey onu awonim se ya no no nyame adom ya no no so ye beka ya fidie so kwachiri ya do ba betena ha ye beka ni nyina akirikirem ya se ye pede obetumi aboa ye na wa aboa ye ama papa ne ho aye de ato no enu anu ama mdas na nyame insha papa papa ha na de wa ya de se na fie kura ye kamaka sa papa nsa fie nko ye chi na fie kura ye pe sanko de ye ko yanim so de ye be ko ye chi de ye pe yanim na ndo be ko bnada de ye nko yanim ya de nyame ase ye ko fie ada ne point kitua bi na metina sekitua enyi case edan no ana wode ma han de hwe ma me no oso wode ache no ene no anso no wode ye wode repair fie no ananya sa no kan sort of yeah wode ma han a ene no wode siesie fie no nso so wode dan na ma no ntona point is kenye fie no wode siesie fie no am wantimi abeton fie no enke bia nka se skani nyina anko de boa no anko de kodanim okay e from baby we deep but any case dia yesre yenu aba na nakuaka yesre no wo woka ni bire anticate okay mama ye besre wo yese nusuefo ba ufia ye de tokoko ni kusua yese wo boka na wayi na firi wo no mo asumatwo da chi se de be awoma ye betena se na wo so betena se 5,000 esika ni sika ye besre wo penefa brem na etu nkotwere de atwere boko menkasa saa de obetimi a generate ama obi nim onko bodua but obetumi aye biribi ama ensunsuaso be sore na manso be ba fie ho saa twan saa bosi we tim na we yawu beti we tim kasa wi anko woka se obe frem asamado makoma nipa ni brea because yi sha so bi so okro bi so ama ese ma me no ko sign board e ko du ne sika yirai aware okoye sika future di jan kwai ena obi fai se wonu ane ba ena na fa fai sika na kabru chiri bisidne wa be ko hu bi abu ama me no na danfo bi kaze o me ko sign ko du ti ko du no ba ko te na ne batim ete na ne batim ete na sa Akoma FM 7.9 Kumasi
ba bema ba ko aka ufra buchiri ba ona me trans so fi sense na me krachi enko men ko tena obabi enti ama wiase no ensem ewo mu no doso emma bibi kitua bi enyiwo nkwa mfiri ho nipa ni bra otumi ye niema bebre so okay nanka wo nanna de wo to nanna ho hwe no enka ye charge enka nya wanka me ye se enka nya so ono so point because ye nyina ye doso adenti na obi a ma me hwe ni bie na me nko ama se ma da je ma hwere me kunu ma hwere me ba ni nyina 17 million ade bre me wo ban so afon fia bi na we nipa expectation no ade me hwe firi ho no me hwe ala wo fa ma me a eja me akasa se ya o a me nim se obetumi aye enti ye be sere nua bucket ye be sere wa wo fra adwuma be duru pa ye sere wo frɛ na ye nyina ye nhia na settle na nakoma ntone ye na nya wasundwe fa hwe wo ma na fe wo japade de obaye ni bia no wa wo dia ye darase aka Said die Esuefua Said hwe ama nadamfo no oni akwa no na aka bo madi boy sika omu ya kromfo oni hwe oni aduro oni bibia nanka wo kura na wosa omu wani brese masa ma introduce obi ama na wo ya agumani mas minim se obetumi aye mesra wa wontimi afani sika ma no watumu adada mimi ntimi nko na metimi akira wo amu akọ what do you mean wo sa ho da wo uwo no mu bu nkrofo sa ho na ho de kwa ye bechew ye nim ba bia wote ye ni ompe kasa ye nwie ye nsi fom na wa frɛ ye be ba ho ye bechew because over 200 million na won ko tie champion pom beti tan na iso man adai masa anka kremo de wuntimi ye unu akremo sa kama wo jisi kai kura so na mo ye chiriwia kama ye chiriwia so amunya bone adai na kiso fo kura ya konchina na mu na adwaman tu atisi 31st na ye free wa so hunu ye besre no masa eya wo na wo di wunu iti akɔhye boase mesra kwan bia be fa so a papa di ni sik o se empire sa ne bio mo fa ni sika ma no na we yare we ebetimi abawo ne mo maso se nani brea obi betimi adane na gumuso obi betimi adane na gumuso wo wa na wo so na ya kese na wo ma na ya kese wo huru so wo di aduro bia be nko wo bu obi kwase a o mpese beba sa na wo twe ya mu enko awiye mu nhia na mo fari sika ma no nko do baabi ayare se bebe pa ayare sa dos ama we agrosum fo betumi ayo agrosum hospital o timi treat o ma juma no okay agrosum manso o ma juma no 87.9 so enti akwa no man nhia suefo ho no wo mu nkrofo no ye malam eno wo to atiase ho na oji nkrofo sika di na ubewu ntam wate ubewu ntam hwe na fa sika ma no na onko pena yare sana no nto no ade jo 41 wanware won na una ode ni nsa hye boase na mi ko twa mi kwoti na ma nya ntwa mini kaka wansam dabi wansam family kamam na mi ko ye besrew edase papa me da se an na de mo ka sem ani braba ya semo ya o on se mi hu ne se o trust na danfo no ano no aso na omre na wo hwe na nipa se no nipa se gay obai san ko ba ne tena ne ho ko ba hwe ne kama na so ma de to de bia ma de obi na danfo ba ko asem mi kro be kakra be bu na bembra na mema na so bi hard oba obenya abotre nko oba bi tena ne ho se ma ne ho to na wo obi anim de de to aso ne na danfo no oni suban me da me ade a me mpa ne se obi benya omugidie na obewie asa echi no na wadada no no wabu no na on se na danfo no at least ade be na hu wo nipa no ho ente ma hu se nipa no ye good a wo introduce wadanfo na ma no okwa na ka bi kwa be so ne nsade na kɔ se wo na didi sika nya ada no so wa se nya ho kra ka se o sa yare de wo so malam be na o sa obi yare a na busuafo nyina akada yare fo no how
na che say ono ano em say o mre say de ye kan wa ma na ni anda ho eno nti na bia we na so Sat 30,000 no de monfa o se de aka no monfa 20,000 de monfa ni sika mbre no na danfo no enu nti na efra na wonfa no we hu no TV so nti na omumie no aka omoti abom na o monfa no na se mo de monire mo na monka hyen kodu ai mo de monire mo first story no ho nana mami medie asa mo jeje ene mo jeje mami so do medie mi oni case okay free say efie no me pa cho wonfa ma han sika no o tene koma maame na o wa brochi na na o maame ni bi enti me meti wo ya me na na ba anti agiti fie ye o yare ya yeti ni fie se me maame mu ni ho a me na me hwani enti mpa cho me na nse binya me mfa sa ma o be free mama ya be kase ye be ton dan na me se mo mfa me che fa mama free say na me hwe me na ba na enye logic una na no enti so hwe na hwa na metu aka ana hwan na so mo sebi o mo ka so mo yi ba kokra ma wa se ye mfa o ma oska ni bi o de dan so eya mema ye nye bonia ye sa eya enti ma me na oto onom no at least phone unim phone bo o be ka say £100 that time £100 na ye say and obi ma 3 million kwa wa ma oska so ma 100 Ghana kra ye ska because obetimi dey did for 1 week and 2 weeks eya mema ye nye ungrateful sa o tia na o kika na na o say 17 million na me be wu ye ma me 1,700 unim ade 1,700 betimi aye 1,700 cedis na da o ma me na o tia broche antikate onu kwa na ye o ma me na o ma me ni ho eda o ba ye wo se na ma me tia se ka so ma me ko hwe no so hwe no na so be hwe na nden kan nya ne ma me no ada nti na ma me do so hwe na o je tide am so be unim de na abenya wo ho o ko anya no ma na kwotena ho wo kuna metena ho bi eya mommy enjoy sa ungratefulness ne sa na ma na ye no antike de be biem no onye o discover 4,000 na wo se na megia na me da balance we na me da wo ji iska no one balance ni pa no Nessa sika bottle no kwa de wo ho ansa na balance na be e de biem no se pe ma me de wo how many years ni 15 years so say one kwatan kran e dey ti na afi na wo ba be pe e dan ne ho chese what say ye ton enti wo ba be je o chefa e ya mom ye njai sa de no me da antike to this can be ma de awa se me de e me ene onya twa wo bedi aho enkoko obi da aho petenga na to phone so na fa kwato akrade aba so bi wa de ufie wa wo dia wo wi ankrata ni nyina wa wo di mu no bia ni chempe bia raffle coast ana dia akrade ya bam na 3 bedroom house ana daso ai sa de ote ana sa na te fala Ghana cedis eno ansa wo di atwa biem dial star 789 star 224 hash star 789 star 224 hash and I say star 365 star 224 hash ne di hye ne so to ticket na fatwa unya twa so a ubedim na sa wutwa ne say no a wo mo say na wotwe bia no say bia na wotwe na woto ya ene obetimi a the phone TV fridges microwave any fuel voucher yeah some 10,000 Ghana cedis can 10 million 1,000 Ghana cedis afei abosome 9 bia so card so utriye ya wo so atimi de ka ye wi a mo aboto akrade ni nyina no ni nyina nkamfo ade wo betimi adi kese no a wono behura di nkan no kese pa no aye 3 bedroom house ye wo adenta housing down we de mo de ni nyina no aye 10 Ghana na wudi atwa 0308255707 0308255707 Sankofa natural spices aye spices a aye kama pa de esuruisa efomisa ketenkete pepper kakadrum na womode aye garlic nyina ka ho won se womaemu de nyame adom ye bibia ye natural ye ankasa na ni bi entra so nti yakwatesa brofo de na akwatesa yade bebre de ma ye mai bi di bibi kunkum wo mukunu mu bibi so ahono ewie na se wona me na eno ne me na da me homa na uku ni bibi no uku no wanfa de na no na ahu e ma ne kasa no ne me na eno ne me na da bia no na de no wakunu na de no wanfa no beda wakunu you kill it ahu waku you kill him na kill ni wie na se de na wano mfa meda etimesra wo what the spices boni what the ai ahu ya no de ya se bia na wodwom na basa enchire twam asichire basa chemicals bi yase bi di monosodium papa hu sana ya na ya ne doko ahu osi omchina bontie wodie wuchi di fie se die wonya test no ota bontie die ya achanyom
Nkwano ade ofia enye. Wo huna ne de aye ni say tam. Ah ndo mo chia ne aroma no kra different. Bayira ya no na ade ye mo bo mo nu. Bayira ya chi na ne de ego ho. Bayira wuchi de ofia wu. Otabontin de ye na mo minimu a. Doko. Se bibiri bia. Mo hwe mo ho yie. Mo ni aduane pa. Mo ni aduane pa o. Ya sra ma bontefo no mo de mba ya. Mo fa san ko fanye. Ya de be hye. E ma no bi so di ku, e ma na ha bi so. Ha ewura ba bia menim no na me se container no. Container pa nya ono aka bi se say these spices dwagu fie o. Bibi. Ababa we bia menim no yes spaghetti kra na o di magi. Esi bo so aje ka. So eti bomoden ne pa bia sa wo pese blood pressure and diabetes no to ase ni stroke no ma eye sankofa natural spices natural and na de be bibia ye natural wo de wo ntimi ntua spices ni de ye nyina ye dibi na ye di papa ye di sankofa ye di sankofa papa bibia se de obesi aya wo di waduan ne bia ne de ewom enkwan de ewom stew de ewom Talia de Talia wo mo se do ka Talia na ni je ho pa Talia de Talia be em Talia de ye be to Talia no munya de ba spaghetti Talia recipe be spaghetti bologna alam si chira mi ensene 055560 3143 0555603143 Rocker Clinic Limited Pacum capsules Jedicure 442 Medfagen capsules NFAVE Ven capsules dear no ye junso mu dear na la we ade pa so we didn't go school dretchery ko crazy dretchery pa we ade Rocker e wo kuma se Alaba Abu station woni opani sika house e de dia no hwe 0244183230 Afe Dani Herbal and Trading Center Dani Herbal Mr malaria dro nsuo toto tuntum ne so ani abre e me yare o misro nansi ya me hunze evangelist wa yamre me di bi betua nam di bi anom ya no de that just ahodi abani yes ema papa anyem ale of ma vela anyem wo weda ni tumi nyenyem o malaria nko me esra mo ya mpanya nyem anyem so papa sha se no bia enche obetiasi papa report Daniton Herbal Shabeka ho no anya moja e wo ni paduam na cha se bibia e fa we no anka eni ni mienu ne namo unse malaria na eti moja so awu moja kra moja nti na ya na ho ye obasa mere no nti nka wo to anu to ni mienu ene me kire mo secret to mienu no bom enti wonum we no na wonum we no enti wonum ni mienu nyina na wo bom se enche na watiasi kinken na moja ni die furusa ni bibia ye keka bom ne no mwate na ho nto kama afei Dani natural herbal capsules eno de etopa ye mema nkwa na enom omo yi no memfa usisi ni agro sisi na die wom sisi ya na die wom sisi na die wom eti bema do sisi di agro mesrawo bomade efe na Dani natural herbal capsules na emo afa prostrate dia ho ye friend Dani Prosa O capsules Dani herbal ointment eno de nansen wa hotutu wo ewiem aye sa ne de hotutu na do so pa ma wonsanka bi na naka che omo se apemfo mo mankra nufo mo nka ho me yesra mu mo nka ho wanyem dia sa ma ko sunom no sa nom ene mo ancha mo banyem sa no mo de mo nka ho ene nkora mo nyanya 9 years ishma de wanya 9 years ene ishma betimi anom on betimi anom bi ene nkora wosuso nom mempai bi on passe bia 024 barana na umpa bedi so obedi na bedo so ne de abeto ani no age ya wo anaja ye de ato umpe dabi afa ya bebom dia 0244364651 0244364651 no me sabo de brashon sa frefo ebem 0322498035 0322498035 0243114497 0243114497 ewie munya yese dia na je se aye bibia ho na so bomode na bra so bi wudi ba bia kasa free hello wudi ni ba bia kasa free
Hello. Hello. Di baby akasa frɛ. Mukasi fi atunsu ya from Same. Same yetio. Yo, mase maame na owo akwanti mu no. Se ya oya akora na ko beto ni yemu. Onwe ma no. Because o fe na hwese mu a osu adwuma. A ni pe bebre ho. Nso we se na nyam ni. Nti maame yedi. O hwe no bibia kama. Ama nso hwe o maame no ma. Ama ya sumje kra britire. Nti oya de nya de a akora na ko beto ni a chance odi mo be ye adwuma no sa de na mo kaka mo kan no ya da se udi ni baby akasa frɛ. Hello. Kwajo poku ya to nka udi ai wo hwɛ. Kwajo yentio. Mma me kaka mo kan ze udi enka kamika ka ile ma me na ya akora na odi oyo yawo eneka enya si e bisia ndima me video ye wa oba nya so apaka credit na bia mano oko ni nya dikezi bia na miskao indika credit invamano ene na nto na sunji kamera na no ndase. Oh yes ya da so di baby akasa frɛ. Hello. Good afternoon. Ni pato an community ya mo people number na mo frame ni ni do komo. Hello. Man ni ki. Sabra bia mo senke abadan. Number ya ni frame ya mo fa frame na ni mo do komo. Akribi ni de ni man no. Wo wa cha aseno. Okay. And the producer hena on pen number yi ento ye ho na okay. Wodi ni baby akasa frɛ. Akoma FM 87.9. Papa tell you about Kofi Ase no. Fa yetie o. Aba. Abia mami mo no abedwafo aba so na me fa konye so na me tia Kofi Ase menyina. Me ni aba de me ka che mami pani no betra woni se. Se wodi atemta na fa bibia ncheye. E wo mu se wona na no wo hwe na na ma se bi wo firi mu be 15 years ni tani e be fa no. Na di omu yema wu nyina wu se firi wo so wani ansa so. Na wo sa ka se wo mu ammo sika na obi ani wo betra fi wa ma na ye mami. Enya ho mo bi nka je se wo ni brebrefuo. So de wo ye nyina wo mami yo wa bu che nya sa se ju sika. Ahan ya wo di ma ni pa nyina wa se tia wo ka. So de se wo mu nya wo die be biem. Eya de sredie ene se so de tuo mani so mo peka krama ho. Efa bia patapa bi me yese wa fa mami ene fi obi antimi ntra ho. Eye kasa de e mami yo kasa ye nua ye mami akua chechire mu. Ye hu ni se eye wo pa na cho na so ka bibi che na. Obi be sika ka krama ho. Na so nya ba bia sama ofa ni bebre e kasa sa. Me da asimi ni aba. Yes so me da asimi ba bia kasa fa che me wajina so a che 03224 98035 Udin. Hello. Good evening. Majeswa Amira Udin. Mira malam dia na mpaka kan akra. Kabi. Ni srabo kwa mbafa su bia me ka beka malam no maji abrante no sika ma no mfa so na abrante no na so ko. Okay, me da se Udin ba bia kasa free. Hello. Hello. No na mo ha no mo pa mo di na santana nyina. Amando li mu do agna be fa se. Ni se de musitie musiesie nipa mu entamo asem de man ye nua ba na akohwe ne nana no ye mesra mu se ma mo nka bi manu na se de papa kan no wo se wo ka ni bre e wo mu sa de na nso wa bre akose wo nana bi wo fie e kombetini ade abrewa na de odi kura wo nyan but wo wi a yinu de abusuafo de eye me na no me na me die no me na me die sei wo wi a na se ye ba ba ku ntopa yesu ye nua ba ya se na da je ne bre nyina de atan ne ho ahwem o mu so mo ma no bidie na so no de se so mo ya na koma beto a ne bo ba dwubia mesrema mo nka bi ma no na de yesu nya bia no wa de wanya me da mo se mesme da se udi ba bia kasa free na jina boko South Africa me na munga ha ni mo ni ya jo so ma nya me sha pa ya da se sani ka se ko ma 1937 me pa to me na ni so ni ya pe ni di kai no esre nanka na so ni ewu nenka sa ni o kan ni ewu ni to bi a o le fa na ko ye usia e bi na so na pa ti ki pa ni dada ana ma comfort e ta ni se ni be di ye ni ya
when you are looking enough for power, not in the study. You are the point, some man in the way, the point, and that's it. It's maybe a little to make them self money the other. In the show, or in time, maybe. Oh, no, I will see like a crazy animal and the best one. Or someone I will see a Caterina, said your kind of man in academia. Only in a man for 21 hours. Now I'm forced to have that. Let's try. Scan your brother. To me, I am no one yet. Mamma, that's a mobile man, and I don't be you. We are the night region, but once I say, all the man is something, man is saying, also went to me, I'm one. Let's go for the cigarette. But I say, would you be a casa free? You told me all is good because of you could teach. Oh, all is good yet, you. Oh, the best. Your man, Mr. Adela, say, you may answer over to now, we are all for Papa share and you may have a castle before a sea dying, no dear man. If I could read a much then. The new son, let's say, I don't know, Nana. If you say it in previous, no, by and can you be over and can put the man. If you call man, you man, in Natiana. Come on, bring to entry. For instance, Robert, on funny say, we be in our question and Aquay. But I was saying, yes, Bren Wabre, which is my 15 years ago. That's because we're facing a more show, but see, I'm running with you. If you can tell the boy, Unana, but do what you must say, if you mamma Miss Rowe, in Pekaka, Mamma, I'm found than near the future of whom I'm in or the Chelsea, on to Abwell. They're supposed to be here, a branch year, 77 previous, or Yaria, or Cobrani, 8 year finance of mine, that they are dignified. Oshumufa, and then Nancy Abano, you see, be a fiscal. It's me. But Brighton has to money and because of police to open a year essentially. First one was with 5,000. What is Canada send them? Or no calling your mamma show, but what the can't send this kind of man. A whole message come when it does say, if you are Baba say already, or no, you can buy what they near Baba say. Wakacho said, you will be here, will you be here, will you be here? It is with me, I am a soldier, we are school and a major. But what you have said, almost Mamma, what did you mean? You need to do the Obokuma. We could be up to work of other way, young son. What about the young woman? But one and the whole woman, I buy best the Mumwa, February. Let us say, Udi Babiaka free. Udi yet you. Look at this. Oh, yet you. The friend I said that. Now, let me come and many the other Kakra. Look at the way to me, also. This is coming. No one said they will see a blame or walking. Look at this candy drama earlier, the dimension that maybe put the mother honor. Also, you know, at that person, I'm not saying, oh, that's what I Twaso ni ntio. I don't care if you're in the actually need to work out actually. Okay. Okay, yate eche na wa free producer na watumi aboye. Aha na brama kwan ema akoma mu nsam dwumadi a enne ye wo ye de be somwo nom ye de nyina esie encha kese ekọ e de mama ko steam ni nyina ne atiefo nchia ena ye de mama ko atiefo e hyemobo encha kura na mama so ba ye kọ amakoma sports abeto so abusua pani same e champon Pepe Suarez Serwaa ena fei wo producer Emmanuel Owusu Little wo my ready 7 yaso eka ho a wo de akoma sports e ba be somwo what's it anakua koko enka evangelist Samuel Mensa ena fei obapa akosua sikapa an woti ye nyina ye nka producer eye Ishmael Haywood nana ya adama ena ahwe adwumadie no e wo Facebook so ye do ase ema mo anitie Akoma FM 87.9